Ua le mawhanau mana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai e le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e lea i fo i se tutongi. Pala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Radio Samoa. تسليمة يبطل Amo. Jason. Sunga o tele mana o lava. E faa pele o ene I e machanana. E nana lava lo ua lofa. A e faa polonga o e pe e te ma sola. E te fiu lava e to mai. Le e se file mu e te lua fea ngai. O te mana o tofo o e. Fia I loa mea na e ilo loto e. Ne I e faa atanga file mu mai. Ai o tutonu o lo loto. Ole liona fe ai. Ole fainga ole tama futanga na ona feo a ilava. Ele itai yo ise tai mi e suluina ise mama. Sunga se ilonga ha e pasi. Ola usu e ngape e te lava ono sai. Fa ato atano no fomoi. Ai ua mautino halo fai o ile oti. So a ofa alisa o atu. Lea lo famoni lea o te no fomau. Ele o sa o fia tama matu. Alo o fia manu malo ilo fatu. E te fiulava e te faali I wana olo u ata mo u pati. Wa tili aina o to faali lipe a oba ai atu e matangi. E te fiulava e te to atuli ina ia suia ia winga faali. Te to fata fa o ela uhani pe e te lava tatari fa afita uli. Baby awe keika, pauonga yo fika. Ngā lo lo fai whāria lo mai paika. Te ngā o ye e masangi asore aka masore kangi. E le ngā o se fia e ke mawere ngei lalangi. O le mafu ang le ngā o le whaaria ko winga le anga. Ke ngā o ye e masangi asore so wai o le masa. Awa a whai pui le ngā o se whukausanga. E le kala I le oke whaawau le ai o nganga. A o makiwa, ka lia a kele o kupe fia. Ka lia le manguia, ka lia le mawhakia. A o lea uova I aku ua levanga e saumia. Veli lo mare mama, te kolo le manguia. E te fiulava e te faali I wana olo u ata mo u pati. Wa tili aina o to faali lipe a uba ai atu e matangi. E te fiulava e te to atuli ina ia suia ia winga faali. Te to fata fa o ela uhani pe e te lava tatari fa afita uli. Fokua o kia o ela ua mio ngā ia ai whai ia. O sa wai whai mare busu e wha au le kilo le whaasea. We make a story mau excuse wo wale pasia. Kine o fulanga le kaungu I o se asea. O voro masa o salo se kuia lo inga. O whapare pale pe ia oe inga ngai whai pe mo sasa. Ka mawhakanga I pe I o alau ngā kailunga o papa. E makinga ka e sue ngā ka se alo whai ngā ka maka. Ki ke lea pe senga ia e makua I le o. A o ka lai kau whalili. Ai e se lo o rufa wha maongi a oe lo wow. Yo! Ole asui atu baby lau si kaili. O lau su e ngalea ua pasi. Na o faita o e lau baby a olea ua leva na e sauni. Wa o wila o e ua sili. Wa sa o ale tangata na o fili. Mo I o tele te solo muli. O oiolo utofi e o ile o ti.
Whakawhiwhianga o le rewhaingo la woli mai I le sunga ia. Ia sinapi longo vi I male whantunga wa whaingoi na e te whiulava. Pise va te se joy mal sunga ia shori kepe talan tuaile tātou mawhutanga. Tadi fo ia woli o lea sofu waile le nei lea so spulma le tasi o le nei masina o katopa lua afe lua wha. Malo le whai o le whaiva malo le o le sai. E le paia mala malo le tātou. Tado o lo whitai tunga a wasa marui o Samoa. E la ngantau a inga I nei New Zealand. E māturu e mau. Ia whape fo I lau tautua. Ai tau malele nei o tātou mai ngolo tu I mai muli panga ma wha muli mai foi e to tonu o lo tātou turu I Samoa vi ia le alofo le tua o te mai lau tau soi fuma la mātou wola tātou te toi whilo iai lunga pe amu ala ngāru le ea o lau te wa ia tu whafu ia mo ia o le suru mai le la e pi wha ma nei a vui le la le rivai ngole au a o whianga iei le turu ia ma vai inga langa tau I leo whinga malo longa mai ngā luenga e pe ona a manta mai ai ia ngā luenga foi ma tiutu ma whiwa alo whilima I le tai hawa na le la. Ia atono le nasa whaafunga mai le aturu u le tūlanga pe o iai le abudatu o tala I vai whanua mai Samoa e pe ona tāpdaina. Ia ma funga rantu le whionga I le aloni ia ngalmalmana au tanga vaia tipi au tanga vaia I se teimi o le so. I le tūlanga foi pe o iai le afo. Le mangoton tuai o le vaa le Navy New Zealand. I ngā tei whale o le whiango si umu I le vavea o le asana se ima vai today. Ma da tualan saule le poti mo mua I le riva yaso I le o Iesus wa ufo I le o liki mai fafo. Pita ina ua taunu wantu le au maulu a New Zealand. Ma wha mauti do mai ai. E pe ora awina mai fo I le aso lulu e le tabita I a whainga luenga le TV tasi a New Zealand. Tabita I a Barbara Driver. Le na ia awina mai ele li poti le uanga I a tui ngā tei whale o si umu. O loo mai tawinai, ia o loo le pai le kiso I lunga o le whonga I lunga o le sami. Ai o le tūlanga la whaafitaia, whai mai, ina o whaalonga le leia tu interview ina sawa nei le oli. Wa me o le mele o le kiso, e le tū ngā te lelo na whianga I le susu manga, pe a whaatusa I le mele o le suau, e pe o na sauno I haia stawaitai whaapitoa. E le fo I tūlanga I pe o na ta ua mai a tātou telefo I le awo le dei. O le kiso fa mai a velasia I le la e va velava ona liwa usa ia mai le tele sona fianga I le siu manga o le liki e le sua o pe ona ta o mai ai o se tasi o Daniel o ia lunga o le va ia o le terminela e le o ia se fa mauninga fo le a me wo o mai uta I matafanga I le tu I se sifo le montu o polu peinta ian o lo o mautino o lo o liki e le sua o le terminei manga iantu I le o ngā sami I tua atu ia o ngā sami o le I tu malo si umu ia po whihala le mea lue le sua ulera o wha mea o le tele o le sua ula mai o na mu I le awhile na mu ai le I mango tō ma le waa I le whana walawe pe o na tūlai mai ia e peila o na ta uai e nisi fo I mai I lea I tu o le antunu I se li poti lunga o le TV dasi I le neiva yasu o lo ta ua mai ai ia nisi o I ana moa mai I ngā te whale. Ia ma o le sa wha pe ona tu antu le pusa isa santo ma whai e tau ilele. Ina ia iei se wha mao ning. O le mea totua le ta ui o la wa a whaina fo ilele a le o le sua ua kiso. Ia o le lana wha meina kuka ina e nisi o a inga ina. Ia ma mawai. Wa I sila tu e ngā manongi le wai ia tātou ia. O lona winga. O le whauntuanga I le nei vaenga o le asu. A whai o nei tala lai tua ina. Wha mole mole. Aua I te tau mawhaina I an tātou I a mai ngā te whale. Ioe, na pawara me whai le temine. Ia o le tātou wanga I fwoi lele I mea ai fwoi e pe o le iai I a tātou e ling. O mea ai e awina atu I whafo. Ia a maua fwoi se saistu. E le leilo a apal tamana I le temile. Ai ta tia I ai a mawhi ngota. O lei tu o le tātou uturu. Se ia iai se teim. Ioe. Ia wai o le tūlanga e ono I ei tātou, e ono a fia I malo so I fua malo loina, pe a whai. Ia o le nei te whalonga tua matuan te lea le whaale tonu o le manongi fo I le leo a tātou ia. Ia o le nei te tau mawhai e tau mafa. Ia o oki e la male alanga oa I. I le tūlanga lea tau ia. Ia
ia wa afe o le na fa mo I ai ngai le tu o le tunu I le me o le visi na me o le afa a o fu ile la apa tu yang a wa o le mesa o le vai I me fa penne mua e la vea I tangata lena ye lungo le va lua tau mawhai ina ia tau fia le liki mai tu o le soa u male alava o sa mai le va tolu siaki le si o manga po fea le tele ia po le ale tele a o ngā fea le wata fea tu yei nā soa lona fa ia tu fa tasi le a fianga o nei vaenga uma I le si o manga o le fo I tu ma lo le tunu po I tu o le tunu lima e le fa Peritania e ta ua o le compensation o lona wi o ha uma ni mea ua afia e o lava I le maua o tau mafa mai le ngā taifale o mea uma nai te tau ona tu tongi e le malo New Zealand e le o le taimi nei lai mawhai e ona whai le tūlanga le le anga o le tau mawhai fwoi lele ina ia tau fia le liki tu o le sua ule pe ona ta ua mai ai ia ta tuli poti mai sa moa ai o le whautua ngana ia mai le tātou polo kalame nei fa mole na yo tantu ainga ia male foi vai ngole atu a foi o nei tan with fangota o lonowi e lua me ye o nai se felia ye foi ai ono fa le ton ia ono le liki mai to so ha marki so mai le va ani sila e pe o mango to I lo tantu tu a wente to fo lo so I fu mano lo inda a wente tambo foi le e fai I lo malos e wa nei te malos ne ai le lo pe o tu nani we vai o lora winga a wan tantou te popole vale ia tantou tau mawhai sefe I tantou tati ia ila tau olo wanga I antu e whaiela ngā luenga o le tau fia o le riki tō le suau maisi mawaenga na ai o le compensation o le mea nai muli an tantou wanga ia o lo wā ia saunga lemo o lo o iau lava au mole teimi nei ia o se talana I le rivaenga o le awu tele nisi an tantou tala e ono whaileanga I antu I le whaanga solonga o le tātou polokalame la woli ma fufonga mua ma lo le whaia le whaiva ma lo le ono sain o te mana tuaina si o u ainga I le amatanga sayai I le matitiva si o u tamama lana mata whangota ma si o u tina I le umukuka Masi o mato fale o sayai e tau patu lo na fola ai atu la ua onga o faatali le faiva ma utau fui paelo mala ua mo o te savali atoa e whaataua o whangusea se tupe mola o pili a o ngā ma mea whai asi o ainga e le alo le mativa le tango lima si o ainga tele ifia ai pe o te falo lona o la sa o lo to I le fale o na mativa I le tino ai sa ma o la vaya ke riso fa fitai I le lua maluenga le sa lo fa o mato ai o faita ito alua a esusu e lava le famalama ato e te paitua I le whaingata ole o lava na tau asa mai e na I matua e le ngalurua ngālu ekta wamanui ai matau le tango lima si au ai tele ifia ai pe
o te whalolona o la sa o loto I le whale o na mativa I le tino ai sama o alama ya ke riso whawhitai I le luanga luenga le asalo wha o mato ai 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 te whalolona o la sa o loto I le whaleo na mativa I le tino ai sama o lava ya keriso whaksitai I le luanga luenga le asalo wha umato ai 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 le tango le masia uai au te le ifia ai pe o te whalolona o la sa o loto I le whaleo o na mativa I le tino ai sama o lava ya ke riso whawhitai I le luanga luenga le asalo wha o mato ai 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 Superwali daar Lucy zei Frank Sola le ding vai ngola o le mala pese o fa ngoi nai le ngalo ya le mativa o le vai tau le ding ya o le wa dato mo me le lo fam langa le yo le tua vi vile nganga le wa fa just mai le fianga le li le ni pule le tu tumba le nganga ale jimara ho se oro si o te huhu ya wa vola dato li puti mulmuli le ding vai ya so I le pol kalambe o le wa li mo funga bo fa jalo fa tu ngal mana malo ni fu yo fiva e malo fo I le tawanta I tu te manga wenga o le ding vai yes le nganga la vetasti o le nganga fatai pa foi belvi I ngai leli tato au dia mai put fai un ol bayaso ngal denga fai le tato radio Samoa ia e au poi to eu suma e foi per tala listo ina e fai atea ba total time na lor tau tua kinu I la stunga po la talaina te manu mal tato team en ata foi lea ia mai le stunga le o ia tomai le tai au pa pena foi uso tu do baiane swafa ile tia pi auta fau malo lava na good malo foile au taile nei vai ato sa mola tu no pele pero ia tu lava mal falalo na lo fatal lava malo so formia e fa malo atu ja tanto te foi fa malo lava ile lo fa blanga le ni le tua ya wa ana le lo fonto ina yenta u se me manu ia ka kere ka ngo ngi o ri io e uale melo te o foile umina lo fole dia ya tia Pasa kawan bala auia ia ma le cocktail o kaka du mala wala io ya dan lo sia io no fa ia va tu ma e le kai yanga mo sa wa ngo fo nga le fia va ku ye o lo winga on sa io la io mai ngi la io ku di o le ma ko me la fa ye ku ye ka ngo nga io a fo ye me nga fio I la so sal no fo le sima po kala me na ia pa sidia tu sit ma lola ile ona sau ma vai nga pe a ona para dia oere o fe ke woi oe o fe ke woi mo e ele uma mo vai mo king o ai la vai la saca fe igual ko ai uno vai estudo ele é vez sabe ele é vez vai ele é vez por bolo comigo se lá vai lá ia o nai o tanto mo nga lava pe o le timi vala o mai ile tu ia wa po fe ma fe ka ko kia nga ia ile si anu ma avengi i o nga mangu ia pe o nga mau ile ni venta ia po le fo lo ka malo si fe so le wa le vai vai anga moni le sau nonga a talaina si ia mai disi o
10 million yele le intiale owning no pale half of all the Saudi sia so la fenga na Saudi sia sa mai avia malolo so fa le oia mai ke pule umai le afo afa mai ta ko uma or kai mi kapfio ki ai lo fa fa sa mo ke o le pusa foi le ngi poke de avia ka ko golo sta o de na fa sa na le ngi kano o pusa ele mangi kano o pusa e avela ile ya golo pe na ta lai po ya va ke o ai ko ma me fa la la ni te man ia lono wingala e ia i tātou ia le whaitalia vo i le pete mana o umilo soifua o le winga o lenta ia tauna tātou tausi ia ma e alofa lava o e lo o soifua ma loloin ina dei te ua umana whai e tātala ai whai mele vaenga la ka kalampe a kupu se mea kau ai e tau po ina sila pia a peila le tele lava o nisi fo i lo iai le tūlanga lea o fai ngalwenga fi nau ma tūlanga fa pena so le nau ta ino lea au ne stafa alo ma fa nau pe atu o ne la lang sao se ma li e lava ioi e pe o le tūlanga nai te tauona tātou manga whangawha iai ia ola sa o loto na ia tātou alo ma fa nau au fole nau le ia e ma uma waile upe te vaenga le na nau ta ina lava o tam fai break le chain le tātou fule le umana polonga ia matua mai tātou polonga atu ia ai tō mai whanau tō polonga ia le lei lava le o le taini ia ai o lo ua lava matotoi le tāpenanga tu ai alo ma whanau ina ia aua ne i pe tina ina tō te meole avenga tai fia i tūla tai fia ia ai ua ola file mula tō a wa foia so ya grandchildren we pena la tsupa na ufa na mo pa na pena se senga la na ya se la maltulanga foile e tinga la va na ilo la o la va le pena na ya la va ya mo pena le mo lon fi pena ben ali o le fia ngo for fane o sa o le wa ko pa lo mo ko Musta falo o mami ka ni uma ia e fa bena la vole ri o langa e vole temi te fia no foi le fan e vole temi ta wona en tu lunga ma alu te tafa wa le sina mele tu pu yan tato a ngofo le fale la apa le ma vau i le fia kala ngoa mai le ngā ma le ngei ma le ngā maraki ia langa ola ua malo maku ia wale mwhailo lang wha soi ia ngā ala ngofo le wange a moi whamarukana lo maku ua e mai eri mai le ai ki ngā lo e se le malvaenga foi le e kusa na fai tula ia peli mai tula fai na venga le aso ala e alu sururu ai tula ma le ari se man e ma menga o e ma menga ka o over ma menga o over ele ave mo vai tato ya ole au mo ni vai so ole atu ta pai ule te ule leile di fai leile ya mami ya awane i vevesi le lua ainga ya ta pena leile atu ta pai ona toi ka wo pula yele ola over tu lui tu la tenga venga li mai tu la e va pena la vole ni yolanga ai mata poto vo ile le tenga lui yo lo winga tele tinga ina ai na tele ye wo uma sola sa fa nga ile ma sola vi temini se o le fai ai marking po fa mai ka mai kiringa moni la na wa tele ilo ya uia le se ai na le isa de nga li le e fa pe a lo uia fa mtalanga le loa wa o mari malaba ya o nei po i ta ma to po ya a palelanga pe ngai mai na yunga li mai fa pena ye tsa ye fa matala po la ua ya e tonu mala ua pisa mai na fa pena so i fuanga la volo ya a pa te ina pai la va ui fa te ko le wa to school to sanga ma puta ma to waina ya o le alu ngala lo la va ta di fo ya mo tai me tani en fi ma e la no ngala lo i o twaina o fa le ase ma ole o foi kala foi le o ke le lo ya o se me o se le lo
Ia ka wa e to e ki para kala fai mai ia e fa pena na vale din yolang pelu ngana lo alu sisi fosa sa ia ai toi foi mai lava ia ona le no ta inga ina ia tanto walo mafana o le unga tonu ana ma fa moi o le lotu te mai ti ia le da fu e apa fa me alo fa ia le selen wa fo ia man tua ma inga o lo anga ia tu fa nga ina le tu na tonu lava na pe ta ua ta a pe ta nona nei vai aso le asta o alo mawhanau ia aile na tailea tuana po i o a onga po i whaina mea lopa mai pa pena lua vai aso le nei o le tele leo tātou whātau ia iai a pisi lava le tātou nanga e le ai lava ma seisi pa pea e o lava il autunga vai la hui pasa laui e au whaina venga i lato hui ngana ia o loa ngai mai lava ai le fo di tai au i telefoni ngai mai fo i wa lewa i loa au fa mutra le tato a pitoa lea a tai au lona winga tu salama ke sai nia lau tau sanga e vai aso le la solua a fa pelena na estuma maliu mai tai au po vai aso nei ina approve la tau sanga e a mapa alava i le tato fa pitoa le na e apeta la malfaloan le ma ta ko fi ai le o ta fi ai la ia le tele onisio tanto fa bito fu le pio no fa nga solo mai la vai le ile nga ton wepla am tango le ia tu sanga i ta vale le mahindra nga like more fiale ile ta sanga ia tatu ta sanga umala vai ki apol mahindra o ia ile tatu wa fa te tala na o paina lona winga sa pe ave lau na lopa na al mahindra fa e li tu ua i lava le tatu pa pitoa le e lima ase ai lau tu pelo ave mai ave ese mai pe le ina mai po i a fa ta wina pe tsaia tatu ka vale piti apu al mahindra le S6 po le S11 po le S10 po i ava o nata vale uma lava e mawhai ona e anga pa ai se lingi le wata ua e lima ase pe a fa apea te tsaia i a piti apu al mahindra ai le ngata po i lea o iai foi a tātou papito i luma o tātou trading a fai te tu sau tā wala lopi trading fia le value o te watuina lima te lau o te lawa tōsulu afe ke anga wa ala wa ko le nā te le ni te aveina au piki apu le ai tatau na te lia tau sanga i a pūlau au tā wale tai ia ma tau alo te mai really mai tau ina la vai lea masina ma lewa i eso o le nā la vai anga i mai lea tudu e lenga toi nei au kilai ia fa pe fo ia nu tu o la sma fo nga ngarmal sai po tato ru tua oi pai lava si vai asto nei ma da tu tu nei to te lo ila to na malanga mai e lava no ta ua ele ngata lava yo tato a tangata a ta moa ia ai le ngata ile pa ia foi malu o tato so atonga nga solo mai pa foto o kilani sai mo fia yo tato tal sanga i pa foto o kilani wai chile tau suma mari mai te mai lava ia tato application si lunga o tato online ia o na whatumula i reo vanga uma to sani ia o whainga venga tatua ia rosita ma sa i fo ilo papenan whainga venga whainga a tato talsanga sa lia talsanga ia basa toa mali mai la ia le si kila ta vale ia po ta vale po ia na batua tau e kina ngalo iai au uma sa ia la talsanga i lunga online na lo stu mai lava tiki la ta vale ma se lau me alofa ai o inisi ko la to i lo anga i mai io le lai mo moli a tatu ta vale i tu langa o lo paina pa o ia sa tatu ko foto o kilani ma to lalo se ma le mano fa tai tanto avita vale na le learna le wa ia le foi la su yel tu la fono fo io tanto le sene avita vale mai entunu i fa fo am tanto le masino november e le ngata mai le fulu lua masina mfeo fa ngai le sene am tau le samo a le la si ilunga le fulu valua masina ia le mafai e ona fa ngai na le tanto le sene na atono nei envental sanga ina pele tu langa la ufiong e tūlanga tau le sede o lawe a lātou i le nā kato au nanga. Koe au nanga o lo lātou pai a tusa pele koe so le sene e mawhai o na lau tausanga a ia. Maasani lava pena whaafunga i lea ato mane aso o lau profile po lau financial profile e ka tau na talia ele finance lea o lo i ele ia ina lea. E le tūlanga po i lea au ten tiki te sau e o lava le tongi a whai mai au le sele sene len whata lau le ai o lo ia ia ingam tutunga pa finance tau na uia
ia te tau o na talia ina lau profile, national profile tai te o te maua, pasoa ina lau bank statement, ai mai se tala anga o lo swafa, ele finance o lo patalia, tātou talsanga ele ni le sene. E olo ia i kole tā ia tūlanga te o walewa na pai mai lava le amatanga, mo i lātou o sene mai pafo, a pāpea talia lau talsanga, nā ele ngata ni sai ni o lau talia o lau talsanga ile sene le mai pafo, ia ai pāpea nā po i ona paia lau le sene, paia pua lau le sene, ia moa te psosoani mo hoe, mo le sene ni usila ili ni wai lau le sene matpalalo se man. Le ni malo wha. Tai, ea o te mauti noa o le sa awida tu tātou Samoa i nisi o Vaitau, o le astulango i ele ni Vaitai? A taimi nei o lo poloka maia tātou tāmale mo Samoa o no tele a tātou patients o lo tōi finance. Man tō poi finance nei, o lo ngā lulue i le tūlanga, i lo tō ese finance a pen māsani ai, kai mo kia lava mea uma al tātou finance, o lo mawhaina talia, ta tauna na lava le leile security o lau tāmale o lo ave Samoa lo na winga, a iai lava ia vaenga, taua da familia ina fo mo tātou tāmale Samoa, ai a whaia a pru mai lau tāsanga o le nai sila fia o le tātou promotions o lo iai, e to tongi e o le pāsese o le tāmale ave Samoa. Ma te tainga, ki apu mā tātou mante a spunu fua, taimi nei, kiti lava ono afe le tupe e tongi a me le tāmale Samoa. Lima afe iwa te lau wisi a onanga, ma afe ono lima afe iwa te lau politice lau wisi a onanga. E se lava onanga company Samoa po company polo a veina tāmale Samoa ia ai o le average nā le nā o poli tupe le nā o lo whapea o nā kino iai. Usa male ono afe a me le tāmale Samoa. E to tongi la le tātou company, tau nu tāmale Samoa lo ifu ia inga matutunga te soson iei lau kini Samoa, a wale tātou kiute na ia mawalalo tupe ave itua le tāmale tau nu Samoa al vaenga la le na whamarkat pātau te manu matwala. Leli, ja. O nisi vaenga tāwe fia sau no i lau fionga, ia misi lawa le alo atu i le lotu o tamuiti il whai unga le rei, vaias. Ai whātai o te mtalo kama umalava vaenga, umalava pe o na whetala iei ma whaatiringia po ila e lau talainga, ia paulava vaenga, a moni whātai ma i le paia malimalo si o tātou watunu. A velo o leo whātau vai ma pōngata moni, whatua ia rosita, ma le tātou pūlengai, tamai tai aneri le maa, i le whaonga ina fo le tātou unanga le nei vai tau, ai mai se lava le tātou promotions lea o le toi fo ia o le tuanga wa onga ia po le sāpai pai o alum whanau lea sa leo se lava le tātou unanga le nei dua vai aso. Mo le whaftai la pata mātou tautua sa mātou unanga whamtalanga o le tau tamali pe pao papa fo i la papaanga Samoa mātou te whamaru dua tuina, mai te fo i suanga fo i malau whainga wenga, ia o mea lavo māsani ai e moni lava foi isi vaenga, ia isi vaenga o beta tali ai, awa foi whanau fumari e ina foi tari asua, au se visino le atunu, ia mai se foi paa na mātani lava, kato ave loli, ave taxis, ave pasi, pe o ina iai la tau 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 tenga venga, lo mbori mela tau pa mahalo, man whatai ia o vaenga na e lo ia te au se ato atoa, ia foi tau nanga, kotu lava foi tau tai estele atu iama, au le ase mato pale tonu, alo mai, tau mato o leu, so matos te ia o taimi nei pa tai tele la vai los talaina la noa anga lele tu le de weekend ia mo se sta pai ia sao ma i sao le dei lau tau loto o wani i se te a wani i se pare to pa tai mole a no le nei foi a vai aso ato i los talaina me se tato sa mo la tu pele anga lele anga tu i fuanga ma ma tiute po le ne weekend ai paso I foia. So I fo mai e mrui, le fionga le aloli, le li pula le tau tūmala unanga le jimana ho se oro se pio rei whaafunga antu iai e te maua le Lusful Valu Atkinson Avenue I o te huhu ia lana tautua. Radio Samoa Tasili mai vatolu Amo Radio Samoa Tasili mai vatolu Amo
ia ua ngalei mai le li pe mo fo le malos ia mai se le ola wala wal fa tau nuina o tatou fufuanga por kalama swa poponga o tatou por kalama o le ruita mo oe fi fa tau ina il salamo salam sun malvalo non fa upono mal tala al salam o lo ia tau Yehova o tele fefe sa se me fa ia tangata ia te o lo ia tau Yehova o tele fefe sa se me fa ia tangata ia te. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? O le lui tau mar fa malu si moe. Fa pefenga e konfikia le mero le fefe. Fa pefenga e konfikia le mero le fefe. O le opposite le fefe. O le. Fa kua. Masa ni voing vape. O le masa salo. Le opposite le fa kua. Ai mafuono ta ual fatu tua il mene. If you trust the Lord, you will fear no evil. E ke le kai ngai fefe se mea. Langa e mafuon ka ulu pula fatu tua. Langa le wa karikong ile mana o le tua. Wa karikong ulanga na upu, wa tele tonu le mana o na toto, wa tele tonu le mana o le fa unga le nga. Wa ver ke lo ngi mo mea. If you believe and trust the Lord with all those, the power of the anointing, the power of the blood, the power of His word. Ele ese me kako ke fefe. Wa fe mer kala petu. Ole kiapo le pe ole le onga ngal fo e. Ole ngi fo. A ko pe maunga mai u. Ai ke mafai le mana o so for Yesu. So that's how you deal with fear. O inga mafai e. Unga ke ele fefe mai atu. So se mea fefe le pau ora aula mar pora ke sa varinga oe. Pe pau se pili vanga le lunga la ulo roso. Au ke ale wo so. Ile koko e o le mo le valua popo e vai ak mo lele angele ia le fua o po le. E ka ko fefe me va penga na va me sole. O le kai miangi lele mai ile ia ho le. E ai. E le ingi me fa maka. Ai a vai fo ingi me ka va maka va penga ki apolo. E ke kau kala ia ile sua fo Yesu. A vo ingi me wo o mai kongu o lo ko fa le ainga po la se me wa pe. Kau kala ia ile sua fo Yesu e a mai le file muro lo. Vai le manga yo. The Lord is on my side. I will not fear. Whatever can man do to me? Yanga leile tu ia toe o ke fefe. Ia kari kongu leri. Mai fa mo le tu. E ke ai lo fefe. Ono sua fo Yesu. Amen. It's
Tala langina le fepesa Katoliko ma le fioanga o sa fotu le montele ki sala fai tolunga antu ai le polgalame o le luitau le rifo i vaenga o le aso leu tue lua minute o na tale o le tulai tasi abratu tala i vai wherua mai ase ulu malau leifi. Spring's here, so it's time to prepare your home for storms, like cleaning the gutters and tidying up around the garden so water has somewhere to go. A quick clean-up now could protect your property from damage. Search Auckland Council's Flood Viewer to learn more. On A1A Tree Care Limited, lato te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, te abe sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lato te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tautua. Wala au loa le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay sa mo. Sisi, le Lifestone Headstone Life file lako fa piko mo maa lalo may le 5 Afrikau. Mafai fo inga lafo sa mo. Vili leong se lau kasi valo 5 po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na mawai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amanatui Samoa au noa masestongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa. Malolo na sai funa mo ia fa tala fa fo i tapo ngana tino ni ne oring. Fa mai tala le so tala tu mo. Fautuina fio anga lato o lato ngate fale o ngo tole va ale mana wanui sa mo e awole tam foi nei a mai longa sami te fono i si la telefitu se la so tu la fono la ta val sa e uno ma se me sa fa ya i talonga le te unu fuso anga pa ka le masino te sema fa mai e fala telino ni talam ai o taro mo wole fi le tomata minister pui ngoni si le Julius Collins. E se tūlanga e peona e whai ngoi o ni langona whai longa tingata so o na whai whasanga i liku pāta mai tai. Misogynist e winga i le ngoto le wa arif te fita i sami ni sila le manawanui malona ta mai tai ka peteni Commander Yvonne Gray. Ta whai e Collins sao so whai i Gray i lunga wala so te inga lau tele. Taru mai na ngoto le wa ngā te whalu sa mo le whai ngā vaso. O ne so whai inga sa ngia ai le taunu mai i le wa ni sila nei. E pe ona ta wai o stangate Australia. Mai e ta wai o le farm stongo suenga po le court of inquiry. Wa mai ona fofoina e fa yele suenga le mafo anga ngo tolva. A e tasile me o mai alava ona tato ilo uma. Ele I mafo mai le fa rave no li tupa to mai tai. Le kapiteno le va. Le tina tos futel sang o le mana mai vai nga tau fitel sami. Sa fa yele fa unga ta pala na uva mtunga ta sa ye lunga e tu o le va amor sa le mo. Varia Collins woman to I le fia le kilo manat fali e lungo o wala so tenga lau tele mai ne tanga tele lo na fain fai unga e lo ai le ola mare o tio sana o va mai ta wai o fa longo I tama tai official feature sami e upure nga ina lungo o mga ala ono le fala la ve
ai o fita fita de tau na langlangoina ma la tu tu ai ngo tingata e ai ele ke tau ona fia fo Fadia Collins o yo se ua ta my timing starts to fita Sami New Zealand o le ami o ye se ua officer si sili ta my time Major Colonel Rose King i ma le captain o le Manuanui Yvonne Gray o se ta my time ai o la fanga le talafata i sauti sifo poru longo ina ia aua ni tam faina i a mai le nga Sami violato nga te fale o no le swa o le diesel mai le var tweet o Sami New Zealand le Manuanui o lo pa uli ai o la tunga te fale o le va sa so ilunga o le aure nga te fale te fito ala i le pole stona i le lolo war Sami ma le malo se matangi il fai vaso o fianga te fito ala muri vai ma se vai ngo si umu e te tonu le luas fulu kilomita o le talafa tai ma nga te fale o i tu malo sa fata ma le fanga na fa so no fai fontanga suyo pulenga o le malo mala la fanga e fa longo longo ai o la tu fa longo na o yai o foi na ye fam talanga e winga le ngotul va ma fa la ngai no le au e yai fa di ele te fono le committee fo tu o le o tau nga te fale o Samoa foi tu pai mau simanu walongo ine e tanga to fi anga e tau fier fa ngota ina o le o nga Sami mo le teminei ma ye ta wai ele fa pe o le ai o se swau o te fi u te unione ma lo no fa pe le ele o sia mai di Sami ma ni vai ngol va o fa maonia o fisa tolu liki o swau o mai pito ila lo va e pe ona tomo fa ye ta fi mai le ati liki fa for Sami o le vanga tono ngoto ile va le ngate fa lo te fitoala e du sa male lima fe sikwea mita o fa le ngaina o le au e pe ona lipiti ai foi o fa wa we pulenga Samoa e sta tasi ona kilia le luas fu kilomita nga te fale o ia fio anga mai ala la fanga o moni swa o mani la pisi i le vale o i tu malo sa fata me fanga o le o fa ma ponga o va ia le fai o se o tengyanga e fa la tonga o si o meanga Canterbury por environment Canterbury o le la to tai te fono le la tele fitu se la o soli tu la fono ile aveta va sa o le mele na o fari ai ar fono fatono o le talanga ina o stepu lalo ia te fono Peter Scott ma le tofinga ile fa ono se la o fitu ma balu sa over to ile sa o sa e fata plaino lan aveta vale ile ta vale sa fo ia ar fono fatono tanu mai anu wari ile se la limas fulu fitu kilomita ile tu la sa Peter sa wai o le fale tono o ta ai ile environment Canterbury e fa manino ina le ano no io solo tu la fono le tava sa il iva ma sina un nome se nga io inga fa ia in o so u por fala por tonga sai fa dia ele televisione di Sheila o le fa tino nga tuai o ia li potio mate tunga e fa ia tai ma sina ma siaki ma fa so fa ta si ma pule pe o ia ni so la tu o fa nga lu nga ia ni so tu la fono le tava sa ai o fa fi tauli o le te fono e le se laina o so tanga o se pule e fa so ai fa mtalanga ai fa to ai lo ina le mta opu ina o facilis na te fanga lo nga sini a fo mo le ripoti fa ta mo le su fito se tema mala tu ilo lo ai fa mtalanga uma mai lo ai lo ma fa mo nga le te fono ma va ve fa lo ia le nga yo inga o le mafo fa o le te fono sa ia fa ma tu ai lo le ta vale al fon fa tonu ma ste puese ma tu finga te fono ai o tu fa ma vai fo ma le te fono ko mito fa o inga ri tu langi a Canterbury e ai mo to le Pacifica sa o tonga fa ia la to fai unga tu langa i tu ai pa o mai lo a o penga nuclear e va no fa ia la passo America in New Zealand o le tari foi tau o le ampasa e tari ai se tua inga ale fau tua te luai nei al presidente te luai nei Donald Trump America John Bolton e va pea o lo iai New Zealand is tuna ngala matia pe a fai e fau o peo na tu ai ila na tapu o wala fa nuclear sa fa sa ina e New Zealand ia vai uline nuclear a po vai tau a vei mea tau nuclear o na ufale me o ngā samio o New Zealand tanu mai le vai te sanga o le a feiks la o se folo o le roa fes ma le lua sa tu e fa mau tu wai so tanga New Zealand America a e tu mau la mai inga fa tino New Zealand mo sa to mai nuclear fa dia am pasa Tom Udall e ta tia la vai tunu te tasi fa ia la tu lava fa ai unga
Ia taro talong o le toe te liwa lupe sori aila o le Joseph Parker i tau tulinga mo fusuanga i champino langi le panga mafa o whaaba tu i nei se tulanga sa le fuafoina ina ua le fusu o se tasi o panga whao popo e fusuanga tele i le vao Tyson Fury mo le Sanda Usyk i Saudi Arabia i le asolusu tasi o te sema sa tau no Parker ai alani mo le amteino o lantola o pinga mo antolininga malana whaia o nga Andy Lee i se mana tunatunga o le fusu rehad ina ua mai ana manu malo e lua so ai wori putia nei o le lumana i mo sina tempo pu mo le tamari talvo to sulu te sanga o fa vai sinei mo na vesea ma o le atelation le fia malana polenga sa ia ilo la to fa mo o le fa nga ina le tulanga le lei o ana manu malo mata ina te lua nei le champini mo le langi Deontay Wilder ai le fa ia kiusi masi te sanga mo vai so ai man malo ia Shile Shang ya mato te sanga nei sa man malo Parker ya Shang au tasio fai ngala folio lava ina fa luo na faito na upum o le fa le tonu mulmul neolo no winga o le a le fai ya Parker na fa ngala tulanga fe mo wai wo ye le vai ngol pang mafa e pe ona umi ai Usyk i champine tolo le WBO WBC ma le IBO o Daniel Dubois o ave ma champine le IBF ina o mai ona fa te iona fu yo tilisho no so peritania ma champine mo le rangi Anthony Joshua o Parker o tilo e stangata matua i le tele pe a pisi iana fusuanga ta fa ma ni ai pule Parker ni sile native Higgins in television i sila o le fusuanga ya se tema o le o nei ai fa ono ye sia no e fusua ya fi pori o le tausanga fo o fai ni swingi la kapia tama tai le Black Ferns i sila mo talo mo le mulo le tausanga mo frani le tama sanga o le kapita i tos mo le lima tama tai le rangi ele mai ai o fai ina ya engelani la matanga o le vai samai o le soaka Kenny ya Kennedy to guafo wa fi swinga ile au mo motalo mo talo le Society Vancouver le latu talo foi taulia ma muli o le tsanga wa kiti ese ele Black Ferns ma le tuvanga de champino le tamo sanga le World 15 ele mai ai o fai ina ya engelani ma alani ana talo le lu o le tamo sanga o le tomate talo le tuna Lucy Laila Sai wa ave yela vano e tamo e au ta for skala mu of merfitu e situlanga ya tuafo le ana Mikael tu uma kaipo Olsen Baker o tu mauli numero 1 le valu e tana Ohio o le amo mo tamo le tulanga afa mo stai mo e le malanga ta milo su oine e situlanga ya Maya Joseph le o tolo pula fale leo mai we love Hannah King sa fe toilan talo ngam e langi la matanga le vaiaso el fia man score se lua sa mo engelani o nga mese ai ro tu mo la bon fa ton win le lane tu mai of mers fully le ta longa also lua longa ton le lane lenga nga ton tua sui kapteni ro he demand sui kapteni foilia ma longa piloto le map wa te silver brunt ele suia ma wingia Caitlin va kolo Aisha leti I inga o fawo fine Meranangi Paul la ta mo from Betty Rene Holmes o sa fa ilo fa leo o le tomata ta mo ile nei tu ya Patricia Maria Paul o fil nei mo se lo time off no mes manelua ine no for o fa leo o sa unioni la kapia Australia fa foi sana su fa to ia ile su fa to no kalapo Melbourne Rebels ile to ia o le kalapo sa la to fa pa ole I tulanga le leisa au sia ile tino le kapia mai le rafs mai valo mai le tulanga le le to pesa ia e se fa mtalanga fa tio le kapia Australia sa fa mtuina le sona lafi sa fa ia ina wa mai aso sa fa to ile su fa le anga e fa to no le kalapo ina wa mai ani no fa tape fa sanga le kapia Australia fa snomanga o lo el fam snonga o lo tapa el tongiato le 12 milione tala sa te puni le kapia Australia le klapia me o no le tele nga se o tana no anga mo se fosa le monia ma fa tonu al kalapo ta wai lu su ton milione tala o no fa tala for kalapo kapin fa la por tonga e au fie mar le rote se mar 5 milione tala official tupe fa la fo nga Australia sa mo atu fa ilo ia le official tupe fa la fonga tonor club I fa tonor club e fa tu la fono na palacia ila to uma ia le ai talafu o le rebels e yese vai o tamta al samosa ta alo il tamra sanga su pola kapi pasika le o fa ta apene isi au ta aloi tala na me aso mani vai aso mani la tu fai o vaso
ma wale file mui tanga tauma soi foia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le dawe fa fonga tala mai ya se uli mala le fi le ya woli mole tuela nga fa tai toi fo mai ya tu tala mai ya se uli ele vai sfo pe tu uli le lo famla nga le yo le tu se fulu do minute o te ai le tu lai tasi tu se sian tu le tu mala unanga ala enterprise border group be manu ka fa tasi mele sunga ya goso ya ma fo ise tu li poti fa tala va tu kuso ma lo nga lo ma lo fe le faiva ya ma lo le tautua whakamua, ia, mahalo koile. Mo le tautua ina se tātou atu no, nei tu lawe. O le aso, ia, whātalo whatu ko i le lo se tātou atu no, mai maunga tele se ia o i maunga iti, ia, i le taputapua me fo, nai tinamu ta maa matua, ia lo bo me fo ia ta whātanoanga i mei aso. Te man? Ja, le fa malo mo le fa talo fa le ni va ngola uli malo le on sai e malo fo ile tawa tai mo tanto ye le si ui nga wenga tutu ma fa lo filima o ma ile tanto tua o ni va nga ya o si le fie sa mo e misela nga tu le lo tu to mot ya fa tai se man mo le fa si ya le ayo o tu langa ma sa ni fo ya le mato promotional lo fa ma yo man imagina to ya o tulanga fulele et fili discount lo e tava lo fine discount lo special ya o me fola discount e ma fine e optional pe te mana o e SM le tau ta vale pe fai so deposit ya pe te mana o fo e fai cashback for le so e fo la vai le tulanga lo ya ia man o fo e ta to no ya male o titilo tulanga le ya o lo na mi la va ne vai tau se le ni pe o le ke langa option le ave mai le marosita jo tu no lo mai volona tu va mai le I ma jo foi tau tu pa tau va semana lele astulanga ye ele vanga foi le lo manto ye fa le tu no le ngol tu ngi tana fu bu se so ya o ye ava ia ona e lava cases le I tu langa ia o na ia ngolo ya fu ia na fa le tonu I tonu ngo atala so e fo ia lava va ngo la e tilo ia se lava condition ma compliance for the finance so ia finance ke tambo kama fu ia wa le se option but ia o ia na ia ngo fa yo no mo la to sa fo I tu langa ia I pe tu langa na ia tilo ele tu so mo fo ia tama ia tu langa o le amo o tatu ai na fo la vai le status o le credita report la I tu langa na se mo lele ma lo fa tai ama to ye fo to ki le ni tali ma to danga ia o tu langa ia se ro fa na ia no lo fa pe fo yo na on so animal aminolo wala o malitato o 800 number ile tula ko ile o sa o no la telephone na ai o lo access lungo social media me se ia tula mo le website mato ile lo fai la ma so ani tula ale na tongi passe se o la to malanga mai ai ta pe o mautu ma kalsa ma tula mo ia lo no tala lo fai la ma so ani so se lava e support to akila o ma fai ona udan tu le sa mol de vem tau pele ai kuso ia ole tu la mata val sa bo ia fai lava ona ile tu la lo ia termine ia lo ele ma fai na finance ma to bang na ia fai na ma to au titilo tu la ole personal loan in fai ona fa cash le ta vale ia ona fai le lo se tu la po se mato promotion mo tu la le ole ave no ta vale sa po e fa no fa ta vale ia ato no e se so ani mo organizing o tu la na freight ma fa pena dele ya oni si vanga ta ngolo e fi sa no ye mi se ye le manu le tu le ta mo wa do nei le fi me fa ngol de vies ia pa se man mo le
atu wa no ia e whaatai fo i le malu le atu nuu mo tau paki mai fo i le whaamai na fo i se mātou tau tua vai vai ia pe fo i eise tulanga fule o le fo le tau tamari i le au nanga ia ai o lo ia lava le na mo lunga i fai o la tātou swalo pule tatano ina ia malama ni na o tu fa pe ia ai o le rana mo lunga na fa stai so se tātou atu i le tau pati mai foi o wa lava fa mai na mātou tau tua ia wa fa pe o lo tau sa i sa fo nei vai tau ia o lo mātou nei manukau i le enterprise manukau i le tuatusi o le lua ono fitu, lima ono fitu, nga i le lima fitu tolu, koe South Road, Manukau City, ia po e pai po na mo mai mātou i le o Barcelau, ono tasi ono, wha tasi vali, ia vili mai, sili mo le sunga ia tau o papo, ia o le sunga po le pule ia teru, ia po le whatau waa, ia pe a whape o lo na via le mātou sosoan, aptai tomani mo mātou toa, ma mia fo ia fuwanga tōi nei ato, ma se fo le pasau ni atu mo le weekend, aptai. Tanto mai e tasi e peo na e sa no mo wil fa ngol viaso ya mi se fo ia le lotu tamai ti le fa ngol di viaso le sunga ya kuso wa vela vo ia mafunga to mo le o tu tua mala udanga dal enterprise motor group i man kwa wala sa ilingo se tanto ta vale ele nganto i le ya moli mi se fo le nganto i le fa unga le ya viaso fu va no minute o te ai le tas. Tolu Amor Radio Samoa Kasilima Ivokolu Amor. Sasa le tonga fai o le sapelu lava o sia upeni ma sia upea tau ato le ie la sa o iuta e tu sia o le lafo le ie la sa o iuta e tu sia o le lafo.
se senga ai tau le fetaui I le fufusi o si o fuae Ai le ai oni o se vae Si o miti a futau le ofi O sili ai ona oti Si o miti a futau le ofi O sili ai ona oti Popole vale lo uma fau fau O se panga ai o le au Atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La uma lo me aunga E su e ai se ava La uma lo me aunga E su e ai se ava Ola bese ua whaingo I nau leo langa papa Langi na vain spray lante ma Tau mante I lani vaingo la wule vain Tuai fua tātou polokala me whanga Solo muli antu le vau ya se uli mulau leifi Mo tātou tala peo na whonga I le turu ui le tau na tasi I le au dei a whina emisia I a pele I maua antoa Tuli ta mai le tulai lua I le au le dei Ola anto a wina antu ai tātou tala na mai le sunga ya se uli Ai I se tasi o tala whanua noe pe o na baua mai Samoa. I to mai te to lua lea na whapea na tāwhewhea. Ia ma tau maa le lemo. E ia le poti e le I aloa ia. O ri anta o le na tu wane nisi mai Samoa I lunga o le upenga te whae langi po lunga o le social media. O lo ta ua mai eile maa wai o le tinu maliu o se tasi o tamaiti. Le whapea se whamtalanga na tu lei e se sianga I tutonu. I le afule I na I le afio ango whalefa, I le ason nafi. Ia wha maise antu I le angango le tua I ainga o wō mai masani. Ia ona o nei wha whita auli e tele. E pe ona tula I mai pēa I totonu o le tātu o tuto. I le nei fo I whaitau. A whai wha mauni e le tala le na tūle I sisi. Ia po ni ta alonga na la yuna pa uantu ni tamai te tonu o le afua o le matua ma lo siti munga ia masou fo I le sami I le antai. Ia o se tūlanga whanau noa nā iai lau ia mai tau tu fo I lele iai. I meo lo tupu mai tono le tātu o turu. A whai o ni ta alonga. Ia sa le te tau ona ta aloni ta mai ti I au ta whalea. Ia o au ta whatonu la vole mele iai ia le afu. Ia o se whanau noa ngala I le ni vaengo la uli. Wha mai se antu I pēla ngango le tua I a inga wō mai masani. Ia ona o le tūlanga fo I pē ona tūlai mai tono le tātu o turu. O se tasi o tala lepe o na uwha antantu la son nafi. Fata o uwha longa le se mema tau tia whapenik. O le sau o se tangata o se nu. Ta u mai I le tama. Po o wai si le fia. O lona antali I wamari. Yo. Ai whamele tala le tama lea. Sa whapea na la tala noa malona antali le amatanga o le vaiaso. E pita iane. O le anso lulu le nalonga I nai le tama le tangata o le rafio anga. Le sa mau paolo I le antali o le tama lea. Na le mau no fol tama whamei na tula I antu maanga I antu loa I le whalamai. E sa I le tinu maliu o lo na tali. Ma se I wha mao nia pe moni ua maliu. O le antali o le toi ina po le ua maliu whamei e luas fulma le ono tau sanga le matua. E ma ua ia momoli le whaavutangi le matanga alwenga o leo leo. Ona o le su ina o le mata umpule nei. Ea ma le tau fio le tino maliu o lo na tali. Ai le I tanuina. Io, mata untia. O le tau fia le matanga alwenga o leo leo. O le tino maliu. Se I whai ele su enga. Ai le I mawhaiona awina tu tuae. Ele ai ngolo na to lua. O le mea nā le matua I pasia ia umaleufu. I le tūlanga fo e peo na tūla I mai. I le mata upule I lo tātu o turu I Samoa. Ia o nisi whamtalanga o lo tā ua mai ai. Sa whapela o nanga I antu I le tama. I le whalema I ulu matotua. Ma whapela o na ia sa ili ai le tinu mali o lo nā tali. Ia pita I le I manuia. Ia sa whapea fo I o na ia awhea. Le whale maliu o lingalinga I Samoa.
Ile sa ilinga lava leo le tino maliu sio na tali. Ia mai le manuia fo ile sa ilinga. O na nga ia leo le tamba. Ile fale maliu se fo pa ua pe o na lau loa. Ma sa fa pelea. Ona maua ina le tino maliu sio na tali. Ia ona familia le fa mtalanga le tamba. Sa la ma futa i maletino maliu lo na tali. Ma fa tali. Po o le te me tau no on tuai. Ia le to lua lo na tali. Se i faise tala. Pita ia le i tau no antu i lea so le to lua lo na tali. Ma sa fa pele o na toi fo i tuai lava. I lea so na soan. Ia ma o inala. O lea na mawai le fa mtalanga. O tala ia lu tui tau tui lunga. I lu tau tui ia tau to. Pa mai le tala le to lua le tali i le tu malo. O lua tali. Na pule i leola. Sa ia fa nga ina le vaila au fanga va. E fa tino ai le antulanga. Ia, antonu e le faulea ngai o inga i tutono le tantu. Tano pita. E le o le mea na tauna iei le mea whapea. O le fesili tele o le sau ilo mafufa. O le ale mea na le longo ai ia le a inga. O le ua maliu. O le ale mafua anga. Na lai o na le longo ina ia le a inga. O le tangata lea ua maliu. O maua maile le unga o kanko kane kau varia. Ia le da. O le susu enga la na mutanga luenga o leo leo. Ia, o le a foi. E ta ua maia. O le i maia. Ia, o nisi utangata wha maisai e wha ngaina se maia. Peitai. E iei foi nisi mori mau. O lo wha pia maia. O le antali o le to ina. Sa wha pia leo na fasi. Ia mai uai o na maliu o ia. O lo o tā lia la le susu e ngā fo i le lea fo mai wha bitoa. Ia antoa ai malili poti mai le pule o tangata maali liu. Po le coroner. Ia o na mawai lea o le antoanga o le tāntu mata upule da. Ai o le fisili tele nā le tula i mai lo mafau fau. I le ni vaenga o le awoti. A maali use tasi o maupa o lo tule tau wahinga. O le ale mea kaungafa. Ave o kou whare malimu. Pule a ia leo o kou. A le arki mea lo ngoi lo na ai. O se mea sa o le mea na o le nofo oi. Ai le lo ngoa le a inga o le uamari. Mantau tia. Mantau tia voi le tu ai ngā mea. E peo na tula i mai le tono le tātou. Turu e peo na o whai atu le temi o solo. O lo o wha wau iai. Ia sa li linga la matanga alwenga o leo leo. E le nganta i le mafua anga wale longo ina i le ainga. Ai se isa ili, pe mo. O le ali i po le antali i o sto ina lea. Na pule i leola. Ia po le mea na maliu, ona, oni, manuanga. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malo to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana. E le ai fo i se tutongi, wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O e si la fia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o sosingasngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matuipui pui o le whanau witi, o tuipui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui pui o le flu, pala au telefoni, 255 valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga,
O fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald. Amanrewa I taftafane o Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiroa I tātou tinu o mai tātou podkalame o la reto leola I nei fo yaso e ai mai se lava nei vai yaso o lo tātou whaasauni mai se o nei tamaiti e le whaamana tuina o le latou aso pai le aso whapitoa. A le upu mo I le aso le nei mai kene se luas fruono whai upe fitu whapea o na whai atu leo isa ako o lo utua whawhine o ia. A le upu mo o I le aso le nei o le whanau o wha ata na a mātua. E ke loa o le pepelo isa ako na whai, na pepelo whai mai o Rebecca I alona tōrua, pepelo I tangata kira. O le pepelo e pisia mai, le pepelo alona ta mau apera amo, awa ina ua ofo I apera amo ma Sarai, oi ai kupito, ia ngā fefe fo I apera amo ma whai ia Sara, nge I whasioki au onga oi lo au lelei, a tā oi ai kupito, a whai mai tangata, oi, sau tōrua ia e whai ai le ai, o apera amo lo tuangane. O le pepelo. Ke baila, o le pepelo le anga whai aper amo. Lea foi, na pepelo ailo na tali I o isa ako. E ia le upu masa ni foi le whapea o le tama, o le atali o le ata o le tama. Ia e sa o lava. I raula, o le ngaluenga atamaiti, o le wha ata. Wa ilo le mea le wha ata e whai, o le wha ata. E ki kilo ku iai. E maua mai ailo wata. So e whapea na umalama foi tamaiti, o ka maiki. O le wha ata le na, o au whaupunga mau a mionga, mau ngai ngoinga, e ke whiu whai te lafi, e o aka maiki, a whapea o a mio e whai I rau whale, e o kuka maiki isi ainga, e a tangia isi ainga, a mionga ar kou whale, o ngale aru kamikiki ma ave. O isi taimika ke fia ata I meo I lo otali I manga me whai, o isi kaimi ia, o se kalaka ki whai aku ai, muka ika ku isi kaimi ave ku ke ua, whakaikai mai lo tatali I manga kala ia manga me whai. Ia ilisi aso na aluela o tali o whatonua makau whakongu whaafia le mele o le alu taele. Kau ngā runga averso o taele. Ia o ke ilisi aso lau ke ia o mea lai whai tono le potu. O whaalonga ko wala au mele tangata mai. Te! O whak, olea, mai. Ia whaman mare si maska asolonga. Ia o wika lango ki whai so o iai. Ia anu ma averso lo whai taele. Ia o laku lo marso. San, vai. Se matua le pa ia tatu tunu mai. Fa o ngale leilo fai ai. Fa kongu whakai. Fa o ngale leilo fai ai. A e alu ki ka ele. Le mea mua ki kau ilo mawhau. Au mai lo solo. Kau, wale mea kau solo le. Kau ile solo. Nenga tangata mawhau le lei. Kwa ka ele lo le. Wai umanta ele. Kangwa kul solo. I ale lo kama. O watu. Ile aso alwa yaso nga. O walu fo ya o ta ele. O lo ka ele la songa al mela fa wa ngalo fa lo solo yo ka ele wa ngalo lo solo wala au melo lo tali san ya ala du martma lo le wala au ya ka mes ka solo nga fa mol mes ka solo paka ku ko mano wala ku marso an ka kala ko fa to ku malo kali mai ba fa au ngale le lo fa ai a sau ke kai box oyo se sa al mela pe foringa foile la e kala kam ki la fa ma e ko fa pe sa o le ya o me ai ka ke fa temti ka ke fa ki a ko fa fo kam ki so a su elan tanga te ceiling influence ai leo langa o kam ki o na matua malona ainga olona matua malona ainga afa peso I fua malolo ina si o manga or kamikiki wa le si o manga mo kamikiki sini na taua olona ainga a so I fua malolo ina te tonu ainga
le lei kala e whai ai, le ai se apiu singar sa sango ka maiki mar so ngā whaingo ka maiki, e ke loa, e alu whot ka maiki isi o manga, e reflect le mea le tupu i le ainga. A whapela o le ainga fo i le taua i misar ta mamar tina, kau mad kaya e laku whot kam kiki si o manga e alu i le aonga, o kam kiki wha misar nga, a whape fo i palalau vale le urungali, palalau vale le ainga i le aso atua, e laku fo i kam kiki i le loku, e laku palau vale le loku, pe laku le aonga palau vale le aonga, ia so e se mea o le tone fo i lo leo le whai lau whangau, e loa, e ola e fo i lo tali po lo wa fingi, o le tone fo i ngao longa leo, o sawan nafi mai ma me malo tali mai pia, pisia isi si keile i sawa, afe fa tau me se ma kofe nga pepa kofe, o ki savali mai lau ma pepa kofe, a fa longo mai lo talal koi an makuan ka malo, la osot kava level au mai sole ko kiki te bakwa tatu tu mai sole ko kiki ora ku kalepe oi nga o kiki lo mai po ele fai kalar ko sika mai kamai kiki ape pape mai osot ko mo kava osot ko kera ku oi ai ako o ki o fai kiki lo mo tuita ngatari lu mo sisi ki an makuan ni kamalo ko ela ku o sole le tu ka fat kava lo kiki lo ko ye ya ko sawale li la wa osot ko mo skam kiki alis kam kiki le echa le pe ko dul fa ka usang o kam kiki bis kam le kau kala ba kilo po ang kala le fem a fa longo ku le ko mai kapung ke ko ko yo maka kama ba o ola fa pe sole si va ai le kio i si ai nga ngai kam ki makala ma o langa o is kam ma fu mai kan kamat o ola pe ko so fa pe ko fa ko tama ya ko le la i kio si fa nga a fa pe e ke o ka fai aki alo por kamalo ai sa fusu kamalo ale fai mai o tu i o maka ke o faliu man kamalo tu in maka pisia a o fia fai ko ai se tama kwa le fi kawi o kala malau fanga ia ole upula mo oi ta maiti ole fa ata o ta ngata matu o lau me fai ka maiki o lau me fai lau fana ole me fai nga fai lau fanga e atangia i fa foi le me ia ta maiti le tua so soani matua ina ia loa ona faina ia matu whanau a wai reflect mea uma matu te whaia. Whawhita Yesu. Amen.
Pinga le tua mai le au fri pese le au talavou e whakasa I stamaki ia ma le pese na se lau fitu se fulu ma le tase ritu spese ale e whakasa taulunga anto I le polagalamena o le aritu leola I le ring fo I vaenga o le aso mo le tuelanga whautai le sunga ia pasta lafa e le kopa ia mo le tantu polagalamena le nganto I le so ya le ding fo I yeso anto I mo bele malo seltino selisili ai la nganga awale tua malona finangalo mo se fa poponga ile vai so fo pe antanto o le lo famelanga le o le tua Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O le wa toi sfulu malima minuta on tala o le tula e lua ia tala lua on tula o tatu tala I vai whanua e le fo ia wole pe on fonga datu ia mata breina fo le sunga ia se uli umalau leifi o le sine o tatu fa linga lau tonu mai le ofisa o le Radio Samoa wa la va ia lo no fosila fia foi e fai mai ia ia fuanga o le fo ia so fo reile ia langa tele o le fai unga o le neiva ia so o le tanto whaalinga mua o le whaalinga o le tusi o le wā filifili ma le songa. A waring alo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le wā filifili e mawai whaalupenga o Samoa I si sifo tutuila mamarua o nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matafa i o le matai I le whainga o whaalabrawe e pei o wha I poiponga ma liu o le o siusingo a inga vesila whainga o Paolo o si I whaaloalo whaalanginga o e kālesia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga e na o le fitu se fulu tala le tau na o le ofisa foi o le Radio Samoa I le tolu pā tolu ono Hobble Avenue Manukau e mbawa tuai sau lo minga morisi whamtalanga wala mai le tātou ofisa I le lua ono lua tasi lima I tolu lua ono lua tasi lima I tolu e mbawa tuai sau lo minga a le o lea e mwhaiore anga isa o lava I lunga o le tātou upenga ta wha I langi e piore iei le shop Radio Samoa.co.nz shop Radio Samoa.co.nz e sa ili e whaatawai ia sau tusi pe a wheo nei te alalai whawha anto au kilani ia po whawha anto foi o New Zealand nei e whaingo fie fo le da ia walawa oi ia malau whainga whaataunga o le nei vai tau o le a tausanga. O le whaalinga mai le mafutanga a le whiaonga mō taa. O le anto toia whai au teilo loto pa ia sa mausa sa moa. A le ding whaasila silanga e whaasino tonu I le mafutanga. A alo matama whanau si utātu no pele o mō taa I au kilani ni usila nei. Ma pito no utau lalanta mai. O le wata oto le lafo o luale mana. E ala I le wha moe o si utātu no I Samoa. O lea ua talo tuailo o tau paia malo o tau mamalu e fia maua so o tau whirangalo wha mole mole e tāua telelo a wai mai o le do whanga e whaiai o le valu se fulu pa valu lua Wiley Road I papa toi toi o le sto nai a so se fulu iwa o ki topo le vai e so fau e le Julai tasi la wauli e wha tau no inai tāla soifua I le alofa malenga lele o le tua I a taita I a tu yailo tau soifua ma so mantu wola I le aso ua wan to faina ma wa sauni e fo ile lau ala mafutanga se fa malostino mo le ala vaso fa tele o lo se ni ala tanto fa linga le da ele lau ala mafutanga ala mo tama fa na wa mota I au kilani ini usila nei o le isi tanto fa silsilanga o le mo le fa supporters I au kilani New Zealand e tu manu ai le tu longolongo le pa ia ma le mamalu o le tanto mafutanga iona muliau ma fa lupe fa utele I le fa tawino tanto tickets ma lau o le tanto fa moe o lo manei o le ua tele ina mau popo mai seleni ai ua tu wantu le avadomo I la ia sa vala au mai ma fe so tai mai o yele fa mo la so lusa fulo o topa o le a toi fa ma popo ai seleni o le tanto fa mo ma fa ngatai o la fa ngatai lo ona ua vave ua ova I le lua masina talu ona tu fa antu tanto tickets ma lau
fa tele o lo se ni le to wa fa silanga le da ele te fono male lau morisi fa mtalanga fa so ta ile olu atasi olu ono fitu o iwa fa olu atasi olu ono fitu o iwa fa. O le whaalinga me le mafutanga a le whianga waie e au kilani. Tulauna ia sa moa malau whaasaunga i le rei vahengo le aso. O le rei whaasila silanga e whaasila tonu lava i le mafutanga. A alo matama whanau o le rei nu o waie e sa whantai whaapea. E whaamara tuantu le tātou mafutanga i le astona i nei aso se fulurua o ke topa lua afe lua wha i le tulai tasi i le awoli. E whaia i le no whanga masani i le lawa o lu tuia manga mau. I le 4 Linedi Place i Mangele, wha mālolo si mailo tātou nuu, o toi o seanga o na tātou tau nuu lea i le whai unga o le rei tau sanga, alo whangia e le tualo tau soifua e mamoli antu i lea aso tātou te whilo iai, pe antu sai malona whingalo, morisi wha mtalanga, wha mole wha usautai le rumera o le olua tasi o iwa, 5 valu. O lua tasi o iwa, 5 valu, whaawitai o lo seinia le laulawa fono o le mafutanga a le whianga waie e i au kilani nei. O le wha silsilanga mai le tumalo si umu, ua tutane i tanga le sa o le sanga lala, ai wa e foi le to sivi le whangotanga a le tautai mata palapala, ai mātou te whaatulo wantu sa moa iau te aro nei, o whea oi o le tana le lei tulou. A o se leo le tumalo si umu a wa iu malo whaiva sa alo antu iai, whaavitai lau sunga Lance Mafrida ulale unga po, o tofi o le whakasai sa angai si umu, whaavitai tele sa moa a inga mawo, o mafutanga ma Paulo Magafai malu ai le nei tumalo, whaavitai le anga le lei e alai fo i tupe. Ua ngoto le sa o sa so mua i lo maau, ua e sa whaauti leipu a le whai ipu o mea, ua whantalunga whantalalo o le tatalo o le tumalo i alofa le tua sanga toe whaatumu le ngau e ala i lo wanga le lei. E le ai se manuia ai ua whetalai le ali e sili lava le manuia o e foa i nei lo le tangata i talia sa antu ta i se lauta iafe mo Samoa a inga wo mai na lo famai ai mai se Paulo Magafa o lau foa i e valu se fulu ono afe ono se lau iwa se fulu tala valu se fulu ono afe ono se lau iwa se fulu tala soifuia se nia e tofai ono tupuola lafi tu la utai levi tusa luanto loan ta vita sua tu tu la pou olo male tu malo. Male tanto fa silsilanga mulmuli o le whailo inga male whaipule ia te anau tu yono. E mua i wha tula wantu i lau wha whunga anga Samoa, wha vitai le loto te tele, i la tātou sa ilinga malo o na le alofa ia Samoa, lea ua vaia tātou tau le leia. O le upo le tusi a walavane ia i tātou a ia fo i le vi inga i le tua. O le nei wha salalaunga, tā ua i tālo wha alualo tua i le pa i o Samoa poto i au kila nei. O le awhaiala tātou whilo inga, ma le whaipole ia te anau tu yono, i le astona i nei aso se fulu lua o kitopa, i le Mangry Memorial Hall, i le lua tolu Domain Road i Mangry Bridge, i le se fulu lutai au, nga i le se fulu lua i le awoli. O le awai mai o te anau tu yono, e wha manino vaenga uma o le lipoti, a le soa komiti o le Parliament o New Zealand, a wale toi whaafoina mai o le City Seni New Zealand, o Samoa sa ave seina i le tula fono, o le awhi iwa se lau valu se fulu malelua. E tā wa telelo awai mai, mole marino o le nei tau mawhinga tele, o lo o tātou ngā whatia ai. Morisi whaamtalanga, whaapsautai le numera, o le olua tasi, ono tasi valu, o whalua. Olua tasi, ono tasi valu, o whalua whaafitai.
Ja, o nisi nā tātou whaasilanga leo tonu mai le ofisa le Radio Samoa. Le ni fo i vaenga lea so a wala wale longa pui ali i lo tau pa ia, ma lo o tau mamalu a whaiwe eisa ngana usala, ia sala ia vala i oi. Ai wha te tele mo le sosori mai le tātou ngā luenga whai whaatasi e whaingo fiai. Ia le tātou ngā lulue. Ia wā le longa pui ali i o tātou ainga o wō me ma sani nuu ma fianga ai mai se si o tātou o turu lau tele. O le mutoi 5 minuto na tāle o ling Julai lua tāle lua whaafunga le turu i so tō tonga ia o tātou tala e peo na awa tātou ling Julai tasi mai a se yuli umalau leifi. Waule neo Caspiano. When I'm not having my 2-minute noodles, I'm listening into Francis on Radio Samoa. Manga yellow kipi CD. Kamay kun heavy tama may liang uama. Si imay si ko'y fa-fifia mo ulam sa muwana. Kamay kun heavy tama may liang uama. Si imay si ko'y fa-fifia mo ulam sa muwana. Uli mo fui kau sanga kabalabalan musika. Ko'y kamafayaku iya usawa fui ko'y inga. Iya. Pamasap sa maya. Moa Vaingata I say Manatu Awe Tamusu Teyane Ualiu Niupulu Pasale Vale Meane Etaunu So mitanga O ele tausa hala Loma kalafi Lela lelei I avea ilea hala Olo alofa Teyane uafai mapolonga Lau file filenga Whaamua mua ita Omo onga Bea umile ona Avea ioe Matsautsonga Lau filinga Whaamua mua ita So alofa Nei whai mapolonga Peko valu yau paanga o ki whingau ngu vela kasi o ke manga o ngā oa ua maoe kanga lulangi Auange ko iai siki a polo e whane velame peko umai le poki sae kongkongi maamlang karikale Ko kele lau whingau e kau singi o mai umele pale ai a whaifa mumua au Ia se lau pasinge lau make ke kai kai alo lima i si o langa file mu Le whaiang sao ngā kupe sau whai mangi maliunga loka whao mai kau sami mai sao ngi ke whamalu Ai pe peste le vitama ki kala leo malu Ke malu ko oro ku moi so se mea Ke re o se mukuka ke re whai kanga mea Ngā rofa mai pepa mpa wasenga sini mama pepa A waku mo yo lima lo upei mai la maruenga O oil secretariat manager o oil owner Pa wari mea ia sa o wha Omonga Bea umile ona A bea ioe Matsautsonga Lau filinga Whaamua mua ita So alofa Nei whai mapolonga Ia, se whaawawa pupea Momo o nganga le nganga I wheku wakul mana malama O kele alo I siaka ko se lau whai pa se papaka A whai ke le kalio le ako e fo I mai lo vaa Le malaenga lufi lufi ai kumolo mika mikanga Au maka ua ki ao e mea ngā e whai mawha mangaku Ke kausi e ia oe mawha e engi o mamalu Pa ai ia oe sunga nge I emsia mai au Ke whiu koe wha akur ka ko pasi le Omonga
Bea umile ona Avea ioe Ma sautsonga I fianga mai alo filufi po le sunga ia lea so tasi sau fo I le rivaenga la woli ina ua toe tolu sfuru se kone o na tale o le tulai lua tale lua tala I vai whanua. So alofa Nei whai mapolonga Malo lona sai funa mo ia fa tala fa fo I tapo ngana tino I ne oring. A fo mai tala le so tala tu mo. Fa toina fio anga lato o lato ngate fale o ngo tole va ale mana wanu I sa mo. E au ole tam foi nei a mai longa sami. Te fono I si la tele fitu se la so tu la fono la ta val sa e no ma se me sa fa ia. I talonga le te unu fu so anga pa ka le masino te sema. Fa mai e fala telino ni talam. I would tell more if you feel it to my time in start putting on see that Julius Collins. Is it too long? I pay on a fighting why only long on a fight long tingata so on a fight for sang I little part of my time. Misogynist, a winger in motto of the feet of Samuel Sila in Manawanui, Malona Tamata Captain Commander Yvonne Gray. That 5 year Collins, South of a year Gray. Ilungo wala so tenga la tele. Taru mai na ngoto le va ringa te falu sa mo fa mo vaso. One yo so fa inga sa ngia ai le tau mai ia le va ni silene e be ona ta wai o stanga te Australian. Mai ta wai o le fam stongo so swinga por the court of inquiry. Wa mai ona fo foina e fa yele so swinga le ma fo anga ngoto le va. Ai tasile me o mai ala von ta to lo uma. Ele ma fo mai le fa rave no li tu pa to mai tai. Le capitaine no le va. Ne tina tools futel sang o le marmala mai vai nga tau fitel sami sa fa yer fa unga ta pala na uva mtunga ta sa ye lunga e tu ole va amor sang le mo varia Collins wo matwa le fia le kilo manat fa le lunga o wala so tenga le tele mai ne tanga te le lo na fa yin fa unga e lo ai le ola mare o tio sana va vai ta wai o fa longo I tama tai official fitel sami e upure nga ina lunga o mangala ono le fa la vai ai o fita de tau na langlangoina malatu I tu ai ngo tingata e ai ele ke tau ona fia fo Fadia Collins o yo se ua to my timing starts to fita Sami New Zealand o le ami o ye se ua officer si sili to my time Major Colonel Rose King you might captain on Manawanui Yvonne Gray o se to my time ai ola la fanga di talafata I sauti si fo poru longoina ia aua ni tam faina ia mai le nga sami viola to nga te fale o no swa o diesel mai le var twizel sami ni sile mano nui o no pa uli ai ola to nga te fale o le va sa so ilungo le aura nga te fale te fito ala le pole stona I le lolo war sami ma le malo se matangi fai mo vaso o fianga te fito ala muri vai ma se vai ngo si umu e tu tonu le luas fulu kilomita o le talafa tai maringa te fale o I tu malo sa fata mo le fanga na fa so no fa fo tanga su yo pulenga o le malo mala la fanga e fa longo yo la tu fa longo na o yai mo fo ina yai fa mtalanga e winga le ngotu va ma le fa la ngai no le au e yai fa di ele te fono le komiti fo tu o le o tau nga te fale o sa mo fo I tu pai ma usimanu walongo ine e tenga to fi anga ta fier fa ngota ina ole o nga sami mo le teminei mai ta wai ele fa pe ole le ayo se swa o to fi u te yo none ma lo no fa pe le ele o sia mai di sami mai ni vai ngole va o fa ma ni o fisa tolu ni likti o swa o ma le pito ila lo va e pe ona tomo fa ye ta fi mai le ati le likti fa for sami o le vai nga tono ngoto ile va le ngate fa lo te fitoala e du sa male lima fe si kwea mita o fale ngaina o le au e tono lipitiai fo o fa wa we pulenga I sa mo este tasi ona kilia le luas fu kilometer ngate fale o ia fio anga mai ala la fanga o moni so au mani la pisi ile vale o I tu malo sa fata me fanga o le o fa ma poponga o va ia le fa io se o tengyanga e fa la tongo si o meanga Canterbury por environment Canterbury o le la to tai fono le la tele fitu se la o soli tu la fono ile ave ta va sa
O le mea le na ua whaari ai ar whono whatonu o le tāwanga. Ina ua stepu I lalo I le te whono Peter Scott. Ma le tofinga. I le whaono se lau fitsu ma le balu. Sa ova tuai le sao sawa o le sao sawa e whatapula ina o lan ave tāwale. I le tāwale sao fo I ai ar whono whatonu. Tanu mai anu wari. I le se lau 5 kilomita I le tula le sao sawa pitu sao sawa sa ruai. O le whale tonu o tātia ai I le environment at Canterbury. E whamanino ina le ano no. E o sole o tula whono le tāwale sao sawa. I le iwa masina e unoa ma se ngā yo ingai whaia I ai. O le so upo le whalaboro mtonga. Sa I whaari ai le television New Zealand. O le whātinonga tuai o iei li poti o māte tuunga. E whaia tai masina masiaki. Ma whāsoa whātasi mapule. Pe o iei ni so la tu au whainga ruenga. E iei ni so li tula whono le avtawale sa sawa. Ai o le whawhi tauli. O le te whono. E leise leina. O so tanga o se pule. E whāsoa I whamtalanga. Ai whātoa I lo ina le mata opu. Ina ua facilities na te whaingalo nga sini a fou. Mo le ripoti e whāta mo ele asa sufito setema. Ma la tu e ilo ilo I whāmatalanga. Uma mai loa I loa. Ma wha maunga le te whono. Ma vave whaialo I aile ngā yo inga. O le mamafo le mafau whau o le te whono. Sa ia whāmatua I loa le tā vale al whon whatonu. Ma se te puese ma tu whinga te whono. Ai o tu e whāmaa vai fo I ma le te whono. Le komito whela o inga li tulangi. A Canterbury. E iai mo tole Pasifika sa o tonga e whai ala to whai unga I tūlanga I tu ai pēo o mai loi a o pēnga Nuclear. E vana whaari ai ala ampaso o Amerika I New Zealand. O lea tari whai tau ala ampaso ai tari ai se tua inga ale whau tua talua I nei, ale presidente talua I nei, Donald Trump, Amerika, John Bolton. E wapea o lo iai New Zealand I tūlanga la matia. Pe a whai ai whau o pēo na tua ai I lana tapu o wala wha Nuclear. Sa whaasaina e New Zealand ia vai uline Nuclear a po vai tau wa vai me tau Nuclear ona fale me onga samio New Zealand tanu mai le vai te sanga le fa la wa se folo o le roa fes ma le luo sa to e fa mau tu wai so tanga New Zealand America a e tu mau la vai nga fa tino New Zealand mo sa to mai Nuclear fa dia am pasa Tom Udall e ta tia la vai tunu te tase fa ia la tu lava fa ai onga. Ia taro talong o le toe te liua lupe sori aila o le Joseph Parker I tau tulinga mo fusuanga I champino langi le pama mafa o whaabatu I nei se tulanga sa le fuafoina ina ua le fusu o se tasi o panga whao popo le fusuanga tele I le vao Tyson Fury mo le Alexander Usyk I Saudi Arabia I le asarusu tasi o tesema sa tau no Parker ai alani mo le amteina o lantola o pinga mo antolininga malana whaia o nga Andy Lee I se mana tunatunga o le a fusu rehad ina ua mai ana manu malo e lua so. Ai ua lipo tia nei o le lumanda I mo sina tempo pu mo le tamari talvo to sulu te sangam. Ua wha mai si nei mo na vesea ma o le a teleso na le fia malana polenga. Sa iai lo la to wha moe moe o le a wha ngā ina le tūlanga li lei. O ana manu malo mata ina te lua nei li champini mo mo le rolangi Deontay Wilder. Ai le whaia kiusi masi te sanga mo vai. So ai manu malo I a Shirley Shang ia mato te sanga nei. Sa manu malo paka ia Shang au tasio whai ungala whaliu langa ina whalua na whaita wana upum. O le whale tonu mulmuli neolo na winga. O le a leo na whaia ia paka o na whao ngali tūlanga whe momo wai ua iei nere vai ngore pang mafa. E peo na umi ai Usyk I champine tolu o le WBO, WBC ma le IBO. Ai o Daniel Dubois o lo ave ma champine le IBF. Ina wa mai ona I whata I ona fitu I o tilesi o nauso Peritania ma champine mo mo le rolangi Anthony Joshua. O paka wa tilo e stangata matua I le tele pe a pisi I ana fusuanga. Sa whamao ni ai le pule o paka I New Zealand Native Higgins I television New Zealand. O le fusuanga ia se tema wale o nei. Ai whaono i seava no e fusua ia fi pori o le tausanga fōu. O whaia ni swinga lau la kapia tamatai le Black Ferns New Zealand mo le talonga mo le muli o le tausanga ma wharani le tamusanga o le kapia tai tos mo le lima tamatai le rorangi. Ele mai ai o le whai ina ia engelani la amatanga o le vai asamei. O le soa kapteni ia Kennedy Tuguafu. Wa fia I swinga I le au e mo mota alo mo le talonga le Sosai Vancouver. Le latu talong whai taulia ma muli o le tausanga. Wa kiki ese I le Black Ferns ma le tauvanga le champino le tamusanga le World 15. Ele mai ai o whai ina ia engelani ma ai alani ana talong le lua o le tamusanga. O le tamatai talo le tulanga Lucy Laila Sai. Wa ave ia le manoe tamo e au tafoskala mu le of merfitu e situlanga ia tuafo
Riana Mikael tu makaipo Olsen Baker o tu mau li numero 1 male valu i tana o haya o le amo mo tamo i tulanga afa mo stai mo i le malanga ta milo sui wainei e sui tulanga ia mai Joseph e o tolo pula fale leo mai we level Hannah Kings after toilan talo ngam e langi la matanga o vaiaso Fia mani score se lua sa mawa ingalani ong yang me se ai ro tu mau lo mo fa ton win le nei tu mai of mercifully le ta longa also lua longa ton le leina lenga nga ton tua sui kapteni ro he demand sui kapteni foi le ma longa piloto le map wate silver brunt ele suia ma wingia Caitlin va hakolo Aisha leti inga lo fawo fine Meranangi Paul, later more from Betty, Rennie Holmes, was South Filo, Falo Leon. On the tomato, tomorrow, Elaine, Toya, Patricia Maria Paul, or feel fully name was still like 10 minutes off no mercy Manilua, in a 4 of Falo Leon. O sound union like a P Australia for your voice and a sue if I've told you, sue if I don't know the Calapo Melbourne Rebels, in to a or a Calapo, Salato Fapa Ole, Tulanga Lesa, Australia, Tino like a P, my rough Marvalo, my Tulanga Late to Pesaya. Is if I'm Talanga 5, Tio like a P Australia, Safam to Ilson Rafi. Sa fire in a my ass to Safato, Fato, a sue or Falianga, if I don't know the Calapo, in Wumai and in a Fatape. Fa sanga le ka pia Australia fa snomanga o lo el fam snonga o lo tapa el tongia to $12 million sa te puni le ka pia Australia le klapia me o no le tele nga se o tana no anga mo se fosa le monia ma fa tonu o kalapo ta wai lu su $2 million o no fa tala for kala por ka pin fa la por tonga e au fie mar smale rote smale $50 million official tupe fa la fo nga Australia sa mo atu fa ilo ia ia le official tupe fa la fonga tono o kala I fa tono o kala fu e fa tu la fono na palasia ila to uma ia le ai talafu o le rebels e yese vaing o tamta al samosa ta alo ta sanga su pola ka pasika le o fa ta pene isi au ta aloi tala na ne yasu mani le vai aso mani la tu fai o vaso ma wo file mu tanga uma 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
fuvanu e ale maunga lo fia io langona e uma uio lima se tukua le mateia ina se manuia po se malaya afatia oiana eu po io lima Fianga o le rivaenga o le awoli mai a meni vailua whaasanga o le alofa. Ina ua sifuru mana vanu miru tau te nei lei tu lai lua tau lunga tu aita tau tala I vai whanuana pe o na ua tu la sunga ia se uli umalau reifi. Maus whapoponga I le tau la tasi la awoli o le aso ngafua o le vai aso asau pe a tātou o lia. I le alofa malanga leo le tāpa usili lunga. Mo le tuaile wha alofa mana wha malo le rivaenga o le awoli. Il sungaleli santini sidia le tofaya tu morvao siki a shu ya malana so antau ya mulipola Wayne Lausel ya atono le na o po feseme na o ta fawa ya le wasia si mai fo le ya woli ya ele ungi fola auranga o mele uria ma fa kai kele mor ka singor ngi ya wo si ka fa wa ko ile kula fa ile fia na ya pa wole me ya manuia lo la sanga o toi Nia mama ai le venga ki o kau ai ngi siru ngole awala. Na ngai le ia se singa fa ko fa pungi sa fu ia ki o ko nga ve. Wa pe o wa ai ven fo ia le au ko apu le fe o I so le le ven ngi ka ko. Ia ai wile ia fa ka ki le molelo fa mlanga le le. Ia stembi ona talantu le tantu le na tantu fa so ni si mata o lo fa pe le ona o pe mota awala vole si le fiel pa ia ma le mano le tantu tu ai malo le fiel fiva malo le tawa tai o mo wali ni o fortnight tomaiti ia vai o le loto tomaiti ai le o le loto ni vali la ngoko mangi karipefo mangi fainga ulu voi e o ko fo ile anjo sa ai mo mai lu malanga pe se vai fowa o le loko ka mai lo knowing lotu atamaiti ele o le lotu atina ama tamaitai po tama o le lotu atamaiti Radio Samoa. Talofa, ua ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John I le fulu. Ai o lo o maua ana I le tino mangeso. O lea fatoa o fo I mai le fale tala vai. Masa maua I le fisoso ani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga I titi. E iai ma o sia o le tino.
ma fesili e winga I vai la au. E iai fo ile no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale tala vai foi. E mawhai no la tau tu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le housepoint.co.nz e te maua e whamtalanga o le fale tala vai. I le tau pitonu. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car tua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A matatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo.
Pelea te faz o osimi Atanga nofo te millionaire Hot fire Oh my tafia Te love fire te oil Favavao Aitani Te solo yo no mata Be aita Te fa'anga fana Aita vali Te yo wala Lei tu ia Lo vai Se maa Sila valuta alunga Luta ye afu ya suma Hetita otilo utu au Na oe mau Efa abava Answer Ilene Somali I eto for e ona E o se vai Paya tu maunga E te inua ia So uma E te sila valuta alunga Luta ye afu ya suma Hetita otilo utu au Na oe mau Efa abava Eti sila valuta alunga Luta ye afu ya suma Hetita otilo utu au Na oe mau Efa abava Na oe mau Efa abava Na oe mau Efa
fifio asima le patuma ainga etolu Maliu mai lawa na tai Manongi a manu matama pule no foi tu ainga Ofua tamanga fa Fifio mai otofai ono ole matua Fifio asima le patuma ainga etolu Maliu mai lawa na tai Manongi a manu matama pule no foi tu ainga Ofua tamanga fa Sufumani na le tui tai Elena Yolanda Bali Toy le divangola Olive Vingola Fio Anga Monta Elegantile Ola fan tunga ba ya fa ifo ya kopo e tita oto I lo tau au e ka fefe ka lo fa e soleri I le loto na mafufunga Ile ding fo ivainga o le auli a fela fo ma fo mai le divangola so ya malo le fo yo favor ma lo le tawanta I ma lo le on sai fa ma lo antu ya timkisa play upu a gelese ya elegant wi le so ya diano le lofi ya ono fianga I fo I magana wingo le yaso ma lo le tafao ma lo fo ile novo mai e sa uni da nai ma nai tu ka lo faili an me lo fionga nai ka ilo ai sisi ave loli o singia o le ave loli ana yo New South Wales alo sina anti mala ainga kuini sa velio ya fa wina tangelu mo to mala vale ma fu to mile di vaingo la so ile to fa wow ya ale radio Samoa tasilima I tolu a mo o le afu o le tasio talai pe ona o le maile lunga o le TV tasi mo le sila fia le tatu o tolo ya o le mata upo pe o le tula mai Samoa ya o na tatu wanga I tu ya te fa fonga mai mo sao ye ora mai le o so fidano pe mai se ka kuanga I tula ile tatu le TV tasi ni sila Anger and frustration are growing in Samoa as locals fear for their livelihoods and food source after the HMNZS Manawanui sank off the coast at the weekend. Meanwhile, our Defence Minister is on the attack over online criticism aimed at the ship's commander. Pacific correspondent Barbara Drever has the latest from Samoa. Villagers along Upolu's south coast are angry. They're now starting to feel the impact of the Manawanui's sinking, and it's not good news. When I was told yesterday that the fishermen of our village selling fish beside the road, and the fish was all oil, and I told the fishermen to take it back, don't sell it. There are similar stories emerging from local fishermen. Petoa Moa Vaisata tells us the fish he caught last night is contaminated. He's kept them in his freezer as evidence. The family actually started to eat the fish, but it tasted so sour and the smell was foul that they stopped. However, they still felt ill and dizzy afterwards. In a fortnight, palolo, a worm known as the caviar of the Pacific, emerges on the reef, a rare event lasting just one day, twice a year. The people here are worried that any contamination will seriously affect this. The loss of food and livelihoods is why all the mayors of the villages along the south coast met with the government today. To make sure that we voice our human rights in international law, whatever law, they should be responsible for it. We don't have to take it lightly. The Conservation Reserve of Sa'anapu is another area they want protected. With such incidents like this, what is needed is quick action. And let this be a lesson for everybody. The Defence Force has announced details of the court of inquiry into the Manawanui sinking. Minister Judith Collins furious about sexist abuse against the ship's commander Yvonne Gray, whose skill is highly respected in the Navy. I'm appalled to see the comments online from these armchair admirals. People who will never have to make decisions which mean life or death for their subordinates. The Navy says the fuel contamination here is being dealt with quickly. There is obviously fuel coming out of Manawanui. We've seen that from LP8. As the Minister mentioned, it's tracking away from the island. But that's not what locals say is happening, and they're demanding answers, action and compensation. Barbara Drever, One News, Apia.
E le da, o le lipoti le te maina mai le TV tasi e New Zealand pe o na auna tu le rei o lawo. E wala vai le no sila fia fo le pa ia mara malu le tātu. Turu, o lo lumana i nei le tanga palolo i Samo. Fai ungo le rei masino ki topa ia mi se fo ia le amatanga ma le toia singa i le masino November. Ia o se wha no nganai pe o le tūlai mai. E ui ele i mawhau i nei sis. E ui ele i mawhau i nei sis. E tupu le mea whapea. Ia ai onu tupu mea whapea nei i lea fo. I le ngatai whale. So se mea lava. So se vanga. Te lo le fesili le fesili e iasis. O te leo whaalonga on tuam sili esis. O le ale mea ngā wakule wa ale alui o fua lea. O le ane mea ranga fua ele wa. O lana tusi le whanua o ngā tai whale o Samo. O le ane mea le ngā kusi fua le whawangua o ngā kai whale o Samo. Ia wale utu uane e stasi o waa o le neive New Zealand, ia New Zealand nei, ia e whaimalanga antu i Samoa. O le nawa, o lo avantua i lunga nisi o sapalai. E le ngante fsoswani i le wha maina o le o ngā samile o Samoa. Ai o lo le a ngā lulu e wha tasi ai. Ma le tasi o waa mai le neive Australia. A wanta penanga mo le fono tele. Antoi tai o malo le Commonwealth. Le sauni au ti ai le wha unga o le neia masina. Ai o le fisilinga e le tere i whaalongo ko wakari mai e sisi. O le ale mea wala inga map fua ia ngatai whale o Samo. O i se mea o kau whale kongu ia kako ngā kai whale. Ia antonu a wheo le whaafonga mai nisi fui lele i te tonu o le tanto matanga alwe. Ia nga, si fisilia kwa isi silva e ngā o kulwa. Po le ale mea ngā ringa o fue te yo. O nisi o whawhantala pe o na maua mai le matanga pulere. Fa mai sa le mawhai o na tauna le wa ai matautu. I le wafu i matautu, ia o le alana toe anga i antua i tai. Ia mwha solo antua i lava i ngā tai whale o le tātou motu i ponu. Ia misele i tu i sifo o le antunu. Ai anu sili tele nā le tūla i mai lau ia mawhauwha. O se tālo sanga le mālo Samoa, o se ngā luenga whaiwha antasi le mālo Samoa ma New Zealand. Ia o se o le hale mafu anga ngā lainga whailea mea. Wale iau na paulia na wha. Ia wa le ripoti le na amai le amatanga. Ia ua wha le tonu a fio le wa. Ia o le whaina iei ma whawhantala e whapea mai. Ia o le na whata i le wha ina o le biogas fwoi le lunga o le. Ia lono winga o le swa una ngausi mai mo meo o afo. O mo meo o loa fu i wha le tātura. Ia le na avantua i lunga o le nawa. Ia ele ngantailea o le swa hydraulics. O le nei i lunga le wa. Ia wala wale wha mingo i inga le mo meo siringi na mangisi mau meo o lo whanga i nei lunga le wa le. Ia o le sina facilite. O le ale pa fuaanga. Nā lei o na whailea ngā luenga i ngā tei whale. O lo tātou uturu. Ia. Sika ko whakari po le askari mai o le ngā mta upu. I le anga i antu i le lumana. Ai ona nafi. O le na talanoa i nai fo. Tal i tātou poloka lame al Radio Samoa. Ia le tūlanga e pi o le awhi wha malo si ai, ia se te maitai, po se teini titi se fulu ma le fitu tau sanga, ia lona matua. Na awhi i le au, alu ai ma le pō, a wha me futu antoi drop i lisia so na so o tuain. O le me o le kanale wa sau ngi lunga o le social media soli, e malama ne le tai awa na leila. Ia, o le kungu uringi o kako, toli, si e ka kere ilo peka ke aka peka ke whaafewhea e. O le wha wasa wisi mau whaamatala ngai tua. O lo tau mau atua. E whaapea. Ai ua le wale whai ngā wō a le li i le ana i a vea. Wa le na li poti mai na ave wha malo sia. Whai e iei tū mani anga manta ngā a luai le po anto. Ia entoi momoli mai le aso na soai. O le mau whaafantala le wasau nei lunga. Leanga no wa ia na po i le fa salunga le tanga le wenga leo i Samoa. Wa mai e lunga le anta malengoa o le sa tau sa ilia. O te le mai lola i po wa pu e leo le ali le sa tu ia i le solinga tu la fono. Pe te iane. O ko le mau fa mtalanga le wasa i lunga. Ai follow mai ko markaranga. Fa mai. Pe umala. O vai si le vola mafutanga. Ale ali i male te maita. Ia.
Se wakale ilo se po fele me la karikongu ia. Peka kongu ona ole mele watupu. Ua ko akele au fia fai news le wa ye nei ton o le lano langi le ntou te soifua. Mao tanto o lai. Na pangwa le li poti le uta whaatali e. O le li poti a wina sa o mai lava e le matanga alwenga o leo leo. Po o le fea le mea o anga i e le mata upule nei. Po o le mea o le a whaia ni morianga wha mao nia le soli ngātu la fono. Ia po o le mea e toi au mai i tua e toi soana upule ai. Ia po le ale stala o le a whai. Leanga o me ia a wina nei lunga. Whai mai. Ia o la fui e whale anga ina ia le tino o le ari i le o lo utua ia. I le mata upulawa le nei. Ia a ka o le maa o si o re kingo po le whale anga ingo re kingo. Ia kango e whawa senga i fole riva ingo le awu. E te sila fia o le mele o tau i le o maa fofo. Wa ova le maka TikTok o tanto. Ia, wa mawa e ale ova le maka TikTok. Lea la ue yei maisi mea wa tutupu mai ei tua. A ua leo e su e le ringi ngā ruenga. Ma o e whaiwha le ringi whe au. Io e. A wā a i ula wā aunga. O rāli si me whai. Su e le ngā ruenga e tausi ei o mātu. Tau i ei le anga lele. O mātu a matanga tolu tau ainga. Lena a vea oi i le a aunga. Ia wai ei foinisi. Ei foinisi. E wha kua e alu la o ngā e makua le fia alu ai sao. O lo ngowinga, o le kala le siro makua. E re ia e se ale akaru kaua ia koe le la kikiranga. Pe ia ua fia makua male maranga si kairi kai whai mai. O le wha tala funga. O le tala le whai atu. O le wha tali tali. O le mena le ntupu. O te lovo na wotau mai moama. Sila i le mautala na wa saune i lunga. A whai e wha mauni e soli ngā tūla fono. Le i te tau le wha salanga i le tanganta e wha mauni ala na soli ngā tūla fono. Ai a whai o tua antu o lo i eini tua inga e ese mai la i le mele na tāntou whalongo i. O lo nowi. Ia ua sawa la le soi fuanga o tāntou i Samoa. Ma wa o le o whai nei me tutupu mai. I le matau tia. Il matau tia a o te whai atu. O le toa tele o tangata. O le ua fia pu e ala ko video. Ma ku uilunga online. Ua o i no fuanga fu i e sane ka kaunga pu e mai ingi video. A o le ngā ua sau ilunga. Ia antonu o lisi tūlanga. Tatonu fufu ila mitantou ma fufu i. E kei lo le mele o le pālangi ma tangata o isi antonu. E le kukusa la ko wanga ngu umakako. O le ese senga le na. O le ese senga tele le na. O anta i e tu uilunga. Ona e ese tūmanga. A isi atunu. Ma tātou. O kā kouwha mat. Lea i ele mawhaina whaile beana. Danga e le whape ngā kā kou kuma. A o lana le mele wa tupu le teimini. Wa koe a le isa mele sau ilunga fo i lele a kā kou video na wa tu aneilu. A ngano i an tātou. E re ngā o ngai maka i makako. E ngā ngaru ngā maua e kangaka, la foku i ole ku wange i ole. E ke koe mā muri. Ia o makua kua ia. O ke manga kua ia le arkana lo makua. Ia ua pangalea, ua tūlek. Ua sau waka kou kule mika. Ia e ngalo ia oe, e iei tuan tōna mea. Lona winga, o le wha pe Britannia. Ua tūlek. Saurukana lo makua whaali ia ua tūlek. Tasi limo i watu, amo. Afia maua sosa, omega ka. Ia maloi moa, omega ka. Sabale tau mofie, omega ka. Fili mai loile omega ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, omega ka. Umalole keisi le omega ka. O
le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa fa pe le malanga mai I Samoa I New Zealand Day. A fe de loa I le officio le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Lewa choice full tolu minuto talo link to line tolu wa without to tala maya Miriam la toa pomari. I am a alpesile my young Ruby. Wala au tala ina lena mo so fi ngalo. I meholo tupu mai Samoa. Manti langona maya young Ruby le divine ola woli no choice full minuto talo le to line to uli si vai nga le makwa yo ili kakailo ili potie pe ona tu ina mai Samoa o le pu e mai yo anta o tangata ua maliliu mai tangata matutua tangata maliliu ona oni faala velave Ele bufa peritani o le Code of Ethics. E yaita ia la ili mataita ina ile ngā luenga wha atu stala. I so se antunu o laulang. E taita ina I fo ile au pu e anta. Au le ale mele tula I mai nei Samoa. Soli. O ue tangi lo tomo lo fantu le anto si alwa toto le posta mai titi. Le ana malemo. Le ana toe mawana le laro na tinu mali. Ai pu e mele tangata. Ia le tinu mali o si eta mai titi. Talo fai. Ina iona ainga. Ioe, talo fai. Ina iona ainga. O le muli o antu ye le tala. A le wale vanga ilunga le aka. Ale sa ufa, ale sa uefa, longo pe ana fa pea o se sina o lo wai, ngana ua pu e se stangata se anta. Ilo na tino mali. Ai tu ilunga le tele I mauseta. O le futuanga. Se kuila. Tu ila no ma wona fi nga me le se mele le ile dame e ile me voi le na ta u fo ile fo por kala me le
O le ai to le ona le vai asoni. Tu le mena o le ai oso. O le ai oso le se mele li. O le ai oso e tupu ai le masei. Tu ngā luenga ia i lantou. Wo umana o uina i tu e ngā luenga i. E lantou te whaia. Langa i ei ta ia lai muli ta ia. E awala whaia le dame. La so vira ngā loi me i o lo tupu mai Samoa. So le makua makau kia. A mai so vira ngā. Tolu fitu. Ta si lima i wato. Talofa. Talofa, si mangu. Ia. Maro se kua maua. Langi e mama. Oi vai le sauno. O wiri. Oi, se kalofa kaefu. Ia, kalofa. O loa aso kako vala fa pewa e malanga le va kusa. Oi, ngō waru raku sao ai ke uko sa ke ia u inga ua. O ngō ko va ale ngā kaspale o kako ngō se mangu. Lele. Ia la ua mangu ai roi. Ia. Se a mai alo, lo tau firi. Tai fu tulanga e peon tulai mai so. Kai se mangu. Sa whaakanga, ngai ni whaakanga ngā Samoa, le maro Samoa mungi sile, e sopor wa ale yakako, seo man. O le fisili tele na lo teno fori ma. Tele ke whaale kongu seo man. O le mea lai kaunga whai seo man, a whaafonga kakua kongu. I kanga kaulo, i pare bia ma kanga kaulo i kongu parendengi. Ia au mai se visa furi e kau ere merea. Ma koe whaafo i mai sekiseng. Koe whaafo i mai sekiseng e kau ere merea. Mane. Ma wako kiringi sua una. Ma mai le visa e o mai e ka kou ere koe apai i apalai. Koe apalai se sponsa e sawe. Ai sanga maua skak pensiki se man. I o mai lo whenga ruenga. Ia. O mai lo kaka. Mane, e te sila fia ili teifu. Taulis fulu taiau. I ngā le Memorial Hall ngai ngai mangili. Na e sua tui le li fai pule ave sa o e alonu whina ngalona taiau. Mangai. Mangu kai ao na ruenga se uma. Ia, ia fu lananga. Ia e mwhaianga e whai pos. Mai ka I seek to dig. Ia longo winga fa mai le pule. Excuse me, back your back. Oh, things no more. Ali se uma. Ia. Ole mea le wo pipilo I tangaka le Samoa. I mea ia wo kupu mai. Ole le laba le ole a onga ma kua malak whangau. Ma whai le loku, ma maulalo pe o aso ia. Ia. Pe uma telefoni TV. Ole koe se ngā mea, ole mea re kaiming eisa mangu, ole koe va ai se lau, fo le fili le la langa le lau niu. E kuku ai am me ai. Ole koe va ai mea ngai sa mo. Ia. Ai sa fe kai olo, iai mako a ingar kaiming. Kerap ko ia mai lau skamare ia o lau fola ku lau fai sa fai lano ni sa fai no ni lau ni se ma o e fo ia me anga ia mane a o ia le fide mo keriso je to no o e ma malo ba te fu mo lo virgan mo wali entul tanto pol kala be mo ia la singo to dia so dalova so fo lo so ia io lino o a mai le morning ia uli e ke fiu ke kamiro miro kansi ale emo mo li o vai ko sole ele ai ole kau kua kungo I la tainga se umban na pule le o le masalo salo ho ngai fa monguia e ke se kala lo umo me umo o salafo lino ele fianga ye mo le tele ole au lima kango e se male lima kango vale ma isi ai mau kulanga le mo la sa fa lo tu e lo tupu mo isa mozo ya ke ngoi se manka ole va ia o ke le vale se mangu ele va de ser wa inga kai falo el Pacifica e fa ila ko su ngai nga kai fa ia ole afu ole winga na la tala ia po le mea o lana i afa o lana i le mari nga sa bom di sila na tulang le ai ole mea la ka kio foi ia e fa fera nga le nga va li mo su ki fu ka ko au yo i su mo ia e ma kau dia o nga kai falo ma ko ngai sa fa ka ia ia o ke sa mai sa ka ia ole e laka ia yuko mako wa au. Ai o kwa au fu yo mako ole mako wa so wa o le kai mie.
e so wa nga kai fale o mako o makua so wa ia au mako ko nganga e le ava kile nga e ngai le vao saka o malokfanga ko wa fio ngo sio mako ko malo isa e fai ya singa tafkero ngai ia au ke o fofo yo ke fai lo kala li sio mangu ole le yo ngi reita le ori ko kongole i e fa kongo le va amale me lo ko le me aru le va ia ia ru ko ali aso ale a ori o a fole miske li o nga le kausa i li po le tonu wale mena tup wa paula ma fuanga mo le nsa ma fa mai fa le tonu wa fiole va a fa le tonu le fi longo inga woki a ko le navigation system le va o e ka nga ye se ka pasa e aro le mali e yo ile me lo o ile va ka o lo la ya wa de ke ska wo mal ma ye nga ia io ka o lo la i de me le nga e skala ye se umangu i si alo le nga se le pa ngo usa le kamanga e se le manga yo le me wa mai lunga le e wa mai lunga Facebook le ka o si alo so le ka lo fai nga yo nga ma ko ma inga o le fili ale o ka ko se ma ia le nga i me fonga le fa mai o la wa ya ka o la ke fongi e pu le au la ke fongi pu e ya ka mama mali e o le po ye happening i English le me nga se mo mali lo e o ka pu e ya ka o le feeling o mala kasi le nga ruanga ma ko se mo ia o le feeling o mala kasi le o le nga ruanga le ma ko mali malu malu le nga e fongi e happen lo ngi me i le morning ngo I ke ba ai aka Afrika ngo fia kunga I security manga le e ka off ia a so le ko foi lunga ma ke fongi so le alu le ale live la ko wa mali lo ma ko ale e ya ke au ya ma ko ale kala fia ngai le simbe ele se fa kanga ngai ngai e ama ye e pu ele aka ku lunga e va ko ale fa fonga sa mo se mo ia e ma fanyo e avea ke le ngoa va ko alo mo kumbare mali ke le mo se aka fa pe o se ko wa inga lunga ma ko fa ngoa se mo o ka kaunga abila longa ne o ka kaunga abila ili ma ngai se va ai ko ngai ai ngo o le loko ma fakia I si alo wa mo kusia fa po se I de ma pam ia ai fai fa po ko ngai se fa ko mo e mangu ia po kala me mai lo va ta io e pe o le fa no angana ua mau le soifua ai longa ua longo tala a inga uma e tau ia I se ara I stamititi ia po ai lava e mali se fa lava e matautia so sto e ngā me tupu mai sa mo ma so se turu on lala ai mo mua na tu I lunga lata ona I so le kafiola a vano muli talofa Malo soifua seu ia langi e mama ia ka o sa o le whaasua ia Kia whaasua kwa I le vaa le I le wango ko ngā kai o mako ia e al whangu oanga a whapela wa liki ai makaulia o isi a inga wha moe moe le sami ia sa o le ia a le o le asoko sao ka maiki le wa wala tamai ia o la ia inga I fuafuanga nga isi a inga e lima vai ia e suese ia e whaakau wa lava o ka maiki ma ia a le la wa ngoko ai male va alnge New Zealand ia e ka kaunga makoi kokongi mako e New Zealand ia fo ai ia whaakele I ngu o mako e mai se wa o ngā kai kongu mako le wa ngoko e va ale New Zealand le mawala ni atu whaafutai e peo no ta uala wela matanga o le tātou polo kana mele so o le upu whaabritani o le compensation po le taui o whaalawe whaafose e le fesiri ngia le tūlanga na e te tau o na whai ele malo New Zealand ai manatua fo o le teimi nei e tolu vaenga le whamei o le liki mai e le sua o le umanga maumbe liki mai le va o lona winga e tauna contain mo le vaenga na o lona winga e tauna tau fia le mea mai le wha au na liki ia ona tamu whaila ia le ave ese mei poani vaenga mwhiona ave ese ina ia awe nei wha le ngaina ia le afo I le au I le anga ian tulu mana e le se ngā luenga la I titi o le mantoa ante lea o le ngā luenga
Ai o le compensation. I lo mafau ti ai pe au mafau le tele o faa fita uli ma me tupu tono le ringa tunu o New Zealand. E le vavena moa. Ai au nofo mo mafau atu i tato no umafio anga mai tu malo. O le tufa i le polo ke tifo i le tai miliona. E le o le te milani nei e mawhai. Ona wa uti le taimi. Ona o le taimi ua vave. E mawhai ona tato fina muli le compensation. Ai pe ona ufai atu. O le malienga nai le vao le malo New Zealand. Ma le malo Samoa. E muli la whai le mea na. Ai le o le vai fola. Ia o le whaantalo sanga i le tato polo ke tina i le temile. Ia a le fuwas fola i le kako. O longo o le winga o lautana. Ia ua makwale la vama si taimi. Ona o le loto tamaiti le whai ngō le riva yasu. Ai o teilo. Ia o lae ua mai ona o ti tua. Ia le tato malo i Samoa. Ia antonu fo le na ua mai ona soa lau pule. Ia ni fisoswani. E fisoswani e tuai i nai ainga. O lea o loo mafutia le temini. Ona o le wha le tonu ai o ngā taifale. I le ngoto ai o le vaa lea New Zealand. Whaapatei atu i toto i na maua no e wha li ai o tātou whirangano. Ai a wha pia o nai maa sani o e na e pue ata. I o e, se ule toi whia nā mea. Ta tia le ngā luenga i lantou. O la ua iaita i ala. E lima taita i nai le lantou ngā luenga. I le pue ino ata. O tangata e maaliri. Po le ala wale to i ngā wha la tūlei mai. Ta tia i le lantou mta whia i le nā. Malo atu na ngā rurue le nei aswaraile is te whapoponga fwoi le nei o telefon le Radio Samoa. E manatu le minister sa whaulu i eile tariane le malo i le suenga na whaia i sa wanga na whaia ia i la tau sa tau sia i no whanga SSA New Zealand le Abuse in Care le tamaitai o Erica Stanford wa manino le whaare e tono le Crown i le mata upule nei i le whaitau wafe o tangata New Zealand. Sa tatawana siri atu se tūlanga iai. O le ripoti ta mai o le mata upule ua whaero ai wa tadia ina le malo le unga o suenga nei na whengai ma le Royal Commission ma whaalauroa aloa ia le masino i ulai. Sa whaelo ai tūlanga e mao whai le to tele i sa wanga na whaia i e sa whaatalanoina mai le bao le awhewisa rauri masfulu i le lua awhesefunu ma le iwa o se tūlanga whaalumaina mo le atunu. Pea ma le ono suni maafe tamaiti o tangata talabou na sawa aina au iai no whanga na tausi ai i te tono le piriota e peo na ta ua. A le whainu mera sao e le mawhaina wha a mautuina o no nisi wha maumonga ua wha lea ngaina ma leilo loa. Pai noa le minsta talua na wha iloa le unga suenga le nei a iulai wa iai whesosoani tautupe ua mawhaina tu inatu i nisi o nei tangata talabou na afia e maise i lātou e ngase. O le aso se furu lua Novema, nea ua whaatūranga e whai aise whaatu e senga alua ia ma whaalawa i tele le pāle mio New Zealand ia i lātou uma na fia i nei sāwanga. O le sao fo e tūla i eil whaamsinonga whaetu malo i Aukilani, le li e lua sulima tausanga mai Henderson, le na pu e leo le poa na po i le whaalawlawe na oswa i aise ave pasi i Aukilani. Whaeloa mai o le ave pasi na afia wa sidia mare lua sfuru tausanga i le ngā ruenga, a o lana whaamtalanga wale o toi la ngona se saunga le mui le au unanga, taru le oswa ingo i le aso wha o le masina nei. Whapese whaamtalanga o le pasi na tui New North Road, whetaua ina o so wha i loa le li le ave pasi masola ese. Ele iwa aile ave pasi le upenga na wha o ngā le li le wha o ai manu ailo naua, ai masalomia a le o se naifi po o se hop card. Pai asu e ngā leo ma mawai loa le luasu lima tausanga le po na po. O nisi whamtaranga o lea whaalawilawe o tā uai, sa iei pase se lunga o le pasi le teimi na oswa i aile ave pasi, ma o la tauna viliina leo. O le ave pasi na ngai mai i New Zealand na ua mai ona tautua le militeria Austria, ai o lana whamataranga i le Herald, o tore ninga sa iei le militeri e le mawhai, o na tau fiailo na afia i le oswa inga whaafua se i lea na whaapo ai ia e le ua molia. O se tamaita i lewa po ina le whaalawe o ta waile tatui se tulou o se ave taxi kala estete le po na po. O ta ua le Radio New Zealand o le ave taxi na alu i se whale ainga i Memorial Avenue po le afar se fulu le po na po e sa ili e se peso soani ina ua wha manu alia pai mai e whaisi tu ngā manuanga ma ave ai lua e nisi le wharamai ma olo iai pē le te minei se tūlanga tinga ina.
Wa ta woni nei minute muni ane na pu e leo le tamai ta ile fast food rono tu sanga mai se faltari malo la tane le no fuanga na afia ile ave taxi o moli nei le tamai ta ile fa o lima mai tu ra ile fa msino ile so o le fa mtalanga mai sa tin senior Colin Bailey ta wa ile se stanga to sa ile nei fa lave mai le ai fo se la matianga o ia tanga talo tele ele o manino pe ai sa o fa o lima ile tamai ta ai ile ave taxi. O le asasau mua le amatanga o tu unga mo le vai asafou o le apuipu ia le Emirates Team New Zealand fa atu mawina peo le ipu a Amerika i tu unga va apo le America's Cup fa ia i tau sanga taitasi. O le va mua e malo ina tu unga i fitu o le atau sinionga o le va alea o le a manu malo i le ipu. O li poti le tamai wa ta wai wa sauni le Team New Zealand ma sa va aia foi le tūranga le nei o ana ta penanga i nei vai aso o tuana yatu. O le urua i tu unga le mo le va a New Zealand le mai o le masina a wali patia whaailo le leo ana tāpenanga, ma o le waa mai Britannia le Ineos Britannia le e tā ua o le awhi nau mai ma le Emirates Team New Zealand i urua i tu unga i ai Barcelona. Tala muli, ua fuafua si urungari i mai Hamilton le ua whamneina i le miliona tala New Zealand o le whailonga mua le loto le pole asoruru le vasanei o le a whao ngala la malo e whasoson i ainga. Wa mai ni potele o fia whaelo ina i la ua o manu malo alu whamtalanga i le ofisa o ta longa ua whaisi lewa o ta alo le loto a la stofi lea na nafi na ala whaiere tama siaki na pepa mailo ai o ia ua whamneina i le whaenonga mua. O la na whamtalanga e ese le mana i o le manu malo ai le o ia o se itu ai ngata e babe o na oso e whaatau se ta avale taungata ai peita i wanofu sauni e feso soani ai i siona ainga i le anga i atu i le rumana i ma meo lo mana o mia i le fisosoani. O le pepa na malo o le lucky dip. Tala ia le Radio Samoa mo le neifo ias whareile manuia tele le wha i ungo le vaiaso. O le vanganei le tātou tala o le tau mo le nifo i vanga o le aso a wala vale dofu le fia le tado. Le uli nei o le fulinga mai e whamele ofisala wa ai tau e no to ulu wa vasalo ai wanga e ora mamafa timunga e nisi o no fuanga sa viliang i mai le so mai le tu i saute. Langa yanto le poana nei e ono wa ai i le sulu mea le masina i nisi o pi tano. O le mawhanawhana i le teimireimo au kilani se fulu ma le fitu tikeri manulu i le poana nei e se fulu ma le tasi tikeri e ngoto le la i le 5 minute e te ai le afo le fitu i le poana nei. La so antai au whamele official wa ai tau elangi le leile tau pe tai whaatupula ia le awawa e langa yantu i le fiafi mai ono iai fo i dai wanga to ulu va vasola i feo lolo langi mai o savili mai le tu i saute i sisifo. O la so sa e ono iai na i wanga e ono mamafati munga i le awali savili angi mai le tu i sisifo e feo lolo mai i langa yantu i le fiafi o le so sa. Malansonga fua e iai ti munga i le joifo yantu o whanau i le aonga e whiololo mai nisi o taimi, e masavili e whiololo langi mai le tu i saute i le asonga fua o le vai a sofou. O le tūlanga nai pe o le iaia winga o le tau. Le ua wha tūlanga mai e le ofisa o le va ai tau, e a wala vau fuafuanga e le ngata i le so, a o le anga yantu i le whae unga o le vai aso ma le lotu o tamaiti. Radio Samoa, kasilima i Vakuru amo. Santa Oma ile mata olo tama olo tama Santa Oma ile mata oia ile fia oia ile fia oia ile fia Oleno for a fiole tala lele Santa Oaine Oleno for a fiole tala lele Santa Oaine Oleno for a fiole
tangata o te whai o tō mawhai whai whai tangata pe apai tau te mule mule e te a pe apai tau te mule mule e te a pe apai tau te mule mule e te a o te whai o tō mawhai whai whai tangata pe apai tau te mule mule e te a whai tau le tuspai a mata tala e so mata tala e so mata tala e so ma whai tau le tuspai a mata tala e so ma ona e tupu tupu ai le ona e tupu tupu ai le ona e tupu tupu ai le whai tau le tuspai a mata tala e so ma ona e tupu tupu ai le alanga le siu fofonga ole ole o mamo e I fafole pongi sa po o fea o iai ala au I mamo e ua le iloa wa mama o mai le o mamo au mai I totonu au mai I totonu au mai I totonu male anga sala au mai So kung mali waino le divang la woli ya fa fianga mole sa bien tu le lotu to mitiali to mit o de ganol tanto por la me silva tani le a fole to Whaangare tūtua le Pacific Easy mo au tupe whamamori sa mo le masino ke topa ma maua I loa wanoa te oro marumano ai whailonga tupe whase furutai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo sa moa, an lua se furu whailonga mo tātou New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso tō na iopa I aso te tasi. Manatua, o loa whaawau pēr lana whamitoa lima tāla pēr ai whaonga ina Pacific Easy app. E whaasau ina whoilo te mi mau se leni pēr whaonga le tātou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tātou account, ma whaamalia ina fasili lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai nga whamitoa. O loa wano pēr o tātou ofisa I o Tara o tāhu huma le taulanga whaatau I mangele, pa pēr le siria le fitu se furu o tātou la lau whaasoponi ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o wala se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa wala wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe whamomoli I Samoa. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le car for you. A whailava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le ka fo iona fsoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le ka for you, pe te su mai le matoto atu si tolo se lao Kreisau Front Manrewa, pe whaso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva no walu pa fisili mo en po alofa. So whasei fua. What oil aspirate? Well, whai ur vai aspirate fi au mga ruenga. Ea, what oil time e? Relax ma enjoy. Susu mai, ile 60 dress up party. Ale tuisa mau Manhattan, ile asfarele. Le asu se fulu valu o ke topa. Lua filu o fa e a mata le aila weekend. Tue fangu skaili ale 1960. Fai mai saula e o asola. Ma tue fa manatu lau siva I aso au girls ma boys. Mawar fai longa ole ofu e pito I manaia. Tua tusi 941A Dominion Road, Mount Ruskell. E limas fulu talar tau I uluai. Afo lima ta talar fai tutoa. Tala fitu o tali li sua. Fafso tai Liz mo saulau lau ile olo tasi o iwa tasi o fitu o valu. Le tuisa mau Manhattan. Save mai. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Solo ma le fitu mi don tau tani le tulai tolo ya se tanto se sianto le tau mala udanga ale ka for you I marurewa le wa fa tasi mail fil tu ya eni le ya woli tala fa eni malo nga lo o mai le dai tu. Ia whastai lawa se manu matama noa, ia lo pulu alo whalawa le ali, ia lo manuia lawa le ka fo iu netu lao le auli, a tonu fo ia lo manuia fo le engaluenga fo le nei asa o wafi, ia o e fo whianga ia te tapua inga fo mani maru tato atunu o lo tapua ia mai lau au nanga. Ma lo fa tai ia o le fa malu mai le tau ia I mantou nei malu kau, o a mai malu rewa, ia o ani vaenga te wona fa manatu mai pel, pa ia malu samo.
ia whaftai lava na matawa noa whaatalo whaatile pa ia mana malo se tatatunu pele Samoa i la tau foi o maufa lava noa whalongolongo mai mato au nanga whatau waa mai nei de ka for you ia o Rick the man foi nei male au nanga o lo whaia pe le aso ma le aso wa fori sa ilinga ta wale la tunu ia po ni mea alo fofota sa ili wala sa male Christmas ia awane ngalo lo mo pe tato le tele mana no e tato ta wale tono tato ia i so se tuainga youth so se tuainga SUV lima na fua fitu na fua ia ma so tuainga ta mai ta wale ia peha peto sa ili peso sa a whai whale tono mai se si whale ta wale le a whaingala wapalai a o te no fua i lo i nei lava le ka for you sa swani mo o e so lava se tu a inga sa swani o le mana mia ma o tato o nanga tato cashback a whape foi te suma e vai le youth o si mana mia se youth mana ia ia whai lava le ka for you o na customer le ta vale a wa foi lo mana onga e po sa me alo foi lo tamamalo tina le Christmas ia te lele ava no te suma ia whaina mata sa swani mai le learner license e a o le full license ia whaina sa swani le ka for you so se ta vale a whape foi le aiso license le leilo ngoa a maulo ngalwenga tu mau ia whair ka for you na watuta vale au normal license a whape foi te mau atu mau tulani au fia mana mia lava sa swani o val se lau lo 55 ono valo tato numera ia pe te suma le tolu se lau Grace South Road maneua e whaina sa swani atuai le official ka for you mo e ia wa forsa ilingo so sa a o te no fuai suma e loa mai sa vai mato officer nei ia mo so sa swani mo le ainga ia me se foi se tupe sa swani fata un o le Christmas ma le tason fo wala tamai ia mai a animal ka for you ia mani tele la vuto fufuanga le fiafi to fa soifua so ifo mai maruia le fole tu ia eniwa vela vo ia ma fonga tamol moli o le tutua ma la udanga na le fole ta vale le ka for you tamo le tolu sela Great South Road I manurewa vala ia le ovalo sela lo fitu 5 o valu ovalo sela lo fitu 5 o valu to fa talafan to ile fa wa onga le divine o la woli to no na to e sa uni fo ma tampe de pena auto ile joy fo yan tu la onga ile ve so pa mai allo to mi ti le sa le le ma to o fo le sa ma le la fa ye ta to lo winga o le sioki io e mo se va bala fo ye pe ali manu ke le so ngo fu Warning on the total time to Pulakalame of City Matali, Langolo in the Malosir for the Kikio Finas, Delights, and Moye Kikio, so far now, Fai Piponga, Masose Fat Moy Tanga Ilung on Facebook, PHINAS Delights, PHINAS Delights. Yeah, to feel my yellow tail and Malano, no, your mouth kick is it, yeah, and to I thought my flavors is it to feel Maya. Now over some more. Wa ule ne yo kasu tialu a wala suia ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vivela Okay, you see right about now we're gonna take it way back. We got live reds in the building. 6, 5, 1. Wait now, bada boom bada bing. That stories of tone coming commentator. Too good, no control. I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to Manila. Eastside P-Town, 5024 click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. Fancy a man that is so magnetizing, so fancy with that hook. Bamba did it down. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamorous eye catching me, girl, I'm falling. But it's stalling, still got me singing ta la la ta ta la la la.
me feeling the same. Come put a little closer. Pick up your voice for me, say. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, come on, you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance, get a bright cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it. Fianga mai we know DJ 651 Lion Rings le divanga olia oli Tomich sorry yeah mato tia foi le tulanga pe le tulai mai tonu America fa mai le tonu America le potile pe na mawa mai isilia male se fulu mo no tupu sitete ole malo America e au fia anto i Malstete o Colombia. Ua lanto whailaina ia ni afo. Ia ni tangi, ia po ni su. E whaasanga lea i le TikTok. E lea sulu ala vai aso ni tonu Amerika. Whai mai le lanto mau. O le TikTok. Lea o lo to o tele tātou le wha mai mau i o tātou te milunga. Na whapea lea o na fausia. Ina ia avea ma se mea fo i lele e addictive ai i ale whanau. Io, ia mai a awhiai, ia lo lātou soifua malolo ina o le mawhauwha. Ia leda, ua su e le silia ma le se fulu mono tupu State o America, ia le company ia le TikTok. Ia ona o le lātou maulena, e whaapea mai, ia e a whainai ia le mawhauwha, o le whanau. Ia o tauli tamiti ia le whaafunga mai le divaingo le awuti. Ia na, whaima wha misi lo tango le mea nao le telefoni mata i anta i e lunga le TikTok. Ia maso se anta na e mai maua i lo tango. Ia awai o le AP e malo mawhauwhau ina. Ia male mawhai e ona e toi mawhauwhau le iau mea onga. Ma se mea o ngai mawhai ona i whaia. Ia i si anta. O le matua aonga, o anta i e fsosani le whainga o le kuka. Ia, o anta i o video si e fsosani le kāmuka. A o isi umam le kele o le mau mea ngai e lunga le TikTok, soli. E sa o hana o le wha pasitaimi ma le wha mai mautaimi. Ia, o le nā o lo o a awhiai manisi o tātou. I lea lava whainga wha pēr. Ia, ua te tau ona whai e se tātou fuafuanga. Se o tātou wha tatati, po a awhia e sa wei se toa. I to tono New Zealand. Ia wa o le mea fwoi leo le su. E le su fua, e su ai lunga le sere. Ioi, ia e nao na tati antu i au tawha, o tau mātua. Ioi, wa ai ane le whanau. E le wha ngā ngaraka mai kiki ke le fongi ma kua ia. Ioi, ngā singa wha ngāla i kiki aka ngoi si i ave wha sa vali, ave wha ka alo, ave wha ka whao. Se a ole vai vai, pe a o vai a o e la pele wa e se vale mai. Se trai mane oi, i lo a o lele, o sulu mi ai, o la uni va ai. Se u ta o e u se sala. The time when you're stealing, the end
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tasi le miru te wate ni le fulu tolu fa tala fa tui lo le fana wa onga le wa tui sa ni tui fo yan tui le onga ile nei fo I ile nei masino o topo ile vai sfolo da songa fuo ile mai ai leo le lo tu tomaiti ali tomaiti talo si sa bo la do en tafa wa o to ma balo lo ya ma futa ma tua ya le ngato fo leo to grandparent to mam tina ma tu le le wa mo lo fa pa mo lo tu tomaiti ya le ai ale o fu ma tu sangan teni ya mangi ya le kambanga ko failing ko sanga pa fio dai of ya le ole tanto por kala me sili mentali le ya woli tomaiti faio na awinantu ya ono le lang malo siel for ke ke ole finas delight mo ye ke ke so fanda fai ponga ma so se fa moi na pa wala me faio lo wanga I lungo le Facebook ta ilalo le PHINAS delights PHINAS delights ya ona alule ya le te mai moma matumata ile tele malano no yo mau keke se na wo yen lunga na ole numero le tanto telefoni le ya wo le vala me yo to mai ti ole tolu fitu tasi lima I tolu fitu tasi lima iva tolu ole fisili mo le tanto pol kala mili to mai e yele tu unga va faila e faia pe amatalia le fai unga ole va ya solenin yo e amatalia le fai unga ole va ya solenin o le ala e tutu wai, ma le vaa a New Zealand. A o le visidi, o le ale ngō le tu ngā vaa, le e tutu wai ma le vaa o New Zealand, I le whai ngō le neiva yasu. Le nā alwa tu lungo tātu telefo, alwa sui, o le ale ngō le tu ngā vaa, le tutu wai, I le vaa o New Zealand, I le whai ngō le neiva yasu. Tolu fitu tā siliba I tolu, o le dawa tala atu mo tole whanau lau au rau mulmuli e tuko ilo ngō tono le tātou se. I le nengi fia fia le tai na le wha. Le ilo po e le la manu malo I le wha ilonga wa saunia. E le whalekeke o le Finas Delights.
Tuna mati a junior vai lua le divang o le woli o le a anto e elefane I puf. Polo kala me le fane o sili batali le divang o le woli se o le July fa e ma tau wan tu ma gudan tu ye le tanto wa sui. O le marmalo le tanto se o le sili e le tu nga va fa ila le al le va a New Zealand. Le stu nga fol tu nga whatever. Ja. Ai o le sili la mo le fana o le divanga o le au. O le ale ngol tu nga va. Yo, le ale ngol tu nga va faila. O le mo sa ni tu ia. Ia le va au di sile e a fo e pui pui. E le fai ngol le rives. Alu su e mele tani o le evra mai le tanto lo mera masani tolu fitu. Tasili mai vitot. A wai te tu wai ne te wai mai. Ia o faila ka ko se. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Recently in America, an exciting championship basketball game was played between New Rochelle and Yonkers high schools. The New Rochelle team coach was Dan O'Brien. Yonkers was leading by 1 point with only seconds left to play. Then amazingly, New Rochelle quickly brought the ball across the court for the final shot and a thrilling victory. But the crowd of fans was yelling and cheering so loudly that the referee could not hear the final buzzer. When he asked the timekeeper, the young man answered, "Sir, the buzzer actually sounded off just before New Rochelle made the last shot." As the referee was giving Coach O'Brien the bad news, the young timekeeper came over and said to Coach O'Brien, "Dad, I'm really sorry, but the time ran out just before your team made the winning basket." His father, Coach O'Brien, smiled and said, "That's okay, son. You did the right thing, and I'm very proud of you for it." You see, this dad had taught his son to always be honest, no matter what it cost. There's a similar true story of a different basketball team of teenagers who came back from behind to win their championship game. But just a few days later, their coach was watching a film of the game, and he saw that an ineligible player was on the court for only a few seconds of the game. He immediately called the sports league authorities and reported his own team's mistake and violation, and he returned the championship trophy. At a press conference, the coach said, "Some have said that we should have kept quiet about it because it was only a few seconds and it would not have changed the fact we won. But you always got to do what's honest and right. I told my team that people forget the scores of games, but they don't ever forget what you're made of as a man. You can be sure that every young man on that team will always remember the character of their coach and want to follow his strong example. You know, the greatest honor and responsibility we have is raising and teaching the next generation well. It's up to us whether our children will become strong, honest leaders and parents. In fact, it's never too late to ask Jesus to change your heart and character. He'll help you become the kind of example this next generation needs and can follow. Just think a minute. Only
Oli ia i le li o le vinga o le tua mai le Alleluia Worship Team le fo I taimi o le fiafi tauluka tuai le tātou po le kalamena o le Think a Minute e pe ona whaafonga mai hei le tātou tutu Michelle wala whanau e ono whinga i fo I mamalo longa mai a onga e pe nei le vinga so ansau e uto toi fo I lia onga le rei o le numero nei talatu le vaenga o le awo li tolu fitu tāsi li mai tolu e le tu unga va whaila o le tau vai pe tutu o I malawa a whaila New Zealand. A matali le whai ngō le rive aso. O le visiri, o le ale ngō le tu unga. O le ale ngō le tu unga. Talofa mika? Talofa. Ia. O a mai o ele ni au ni rimi. A mungu via whawhakaere do whale. Nele. O a me sa wharangi a sori mika? E mea re saungi rea whawhaere aonga mea re ongo. O. Pese tala pe taurotu. O le mako skate le whai Mali pese mali ia paungari mako memory verse le whai. Ia, o le a la le ngō tau tala nei whai eri mika. O le kala o le kupu. Kala o le kupu, o le ngō le kupu. O kupu I esu ke viso. O, so le se kai māngai. O le arki me whai kala le sa. E po sa fulu, a maka sa fulu le sauninga. A maka sa fulu sauninga. E whai e matala te mio sauninga, I. E ala, o le ana loko finga le kanari miko. Kere. Nga le whao a sare whai. Ia, le lei. Ia maa, lo le wha mau popo ia o ngā mea o le. O le lotu ta mai tila nei tau sanga. E ke kau ilo ani mika o le arku unga le alu e le wa a New Zealand. E po tahoro. O lea? O tahoro. O lea ngā mea? Ta Maori bird. Umanga papenga le. Umanga maka le tupenga whai langi lunga le kuko. Ia. Se o le kunga wa a le whai angi I le whai unga le wai aso. O le tu unga wa a whai la. A leo lau te fia I loa le ngoa. E wa sa whai ngi sila ku unga ngai aso la ri miko. I. E le o le ngoa la e le wha maoli le ngoa e wha a pā langi. Ia le ngoa le tu unga. Ko se wha pēa lona ta unga. O le Something Cup. E pei fo ia o le World Cup. Ia o le tuunga lea. E mua le ngō le antudu. Ai muli e tuele cup. O le ala le ngō tuunga rimika. Cape Cup? Maanga ia. Ko I kikia sa o rimika. O le afui. O I le antunu o le sa o ni le lantou whenga pālota I le masina fo. O e tauilo. Kereiro. O whele tunu ule ngofo I ngela o kama whele o Tarok. Hawaii, ai. O Hawaii po Amerika. Hawaii, ia o nganga e pu e mai e ngaka. A o le ngofo I Amerika. Lele, wa e kau maua mai la le ngola ko ngō orimika. Kereiro, te papa. Kari ngā. Talofa. Ia, o e rui ngō? Daniel, sorry. O me sa wharingia sori tenu. Ta whai o kiringi. Kiringi, sol. Ia. Ua mamala, o le kou whale po. Ia, ua mamala le kou whale ri tenu. Ioi. Ta I le lei. O le ale lanchu le sa whaiangi. Sa mwisi. Ia, sa mwisi o. E rengi. Sorry. Kamarwa, ngā we kongo mangi la ngone me. Kukam. Ia. Eia, marala. Ma le mayonnaise. Ioi. Ma le pepa ma le masimo. Ioi. Oka, wo so mele mo le lo manga vari so le lau lan chali ten. Le ole ngol tu nga le tau su e tu po bo e lo ali ten. American Cup. Ai. E mo ila kwano. Ioi. E le visu ia la kwano. Le ai. Le ma lo fa. O ai la le tutu ma le au va aniusi le po le va aniusi. Engelangi solni. O ai la e mua tu ngari. New Zealand. Ma lo va tanya Daniel. Le o a fe e ke foi lo comic. Le ai. Ele se tau lo tamit. O a fe for kouro. Next week. You next week oko. Yo. Okay. Wala me feeling weekend. Le maka le karong ro uso kai au. Olan karong.
Lakapi riki. O whewhain. Hamilton, sorry. Mā ngia wila kia kui Hamilton na. Ioi. Ia, lele. Ia manuia le tālonga si uso wha te tele mo le tali a ri Daniel. Ia, alofa te le antu manuia le whae ngol nei a vaiaso le rei. Mika wa mawarkan. Ia, tala nei a le kari o Daniel. Me whamaia, o le alikat. O le Americans Cup. Ia ngā kongo wai le livango kamwhia wakura kari a oang ia ri mika. Sorry, wa kesa lo whawhau. Ia, awe ke popoli. Whala i kikira maka tili chak au. Hai, so ngā maka le rock. E la ka maka le olo ka mai sako aso. Ia, le whau te tele mika le wala umai alo whantu oilo. I'm still fighting for the cake. Ia, le o le wa yelo ngo kongo kako risi le la fa. Ia, tamait o le taulunga na o le tanto wafo. Tanto pulukalamne. Ai taulunga atu. Ile kako se. Ka risi o koi kikiro kasi kwa ile kako risi ne ai. O le lisi ia ua umana wha mawina le lei. Ia ma o le a whai alo i ele kako vili. Ia ua kousa aungi mai mara kako vili ngadu wako. Anu wantu. I whakanikani po o ailea la manu malo ile nei vaiaso. Ia la, o le ua manu malo ile nei vaiaso ile tantou sei. Ole tamaita ilea o Julie. O ele ua manu malo ile tantou sei ile nei vaiaso wha maluru wanturi mika. Ele ua urenga whaiere sei o le masing. Ia a le fia sis ona le fia mai le tanto masini is nothing come back to me. Ia tamaiti va te tele le vala mai alo tele antu mo tomar wi tele ia le alo antu ile lotu tamaiti ia fe fore le ol to lotu tamaiti le sound ia tele fa ngol niveas. Ia manu wi tele fa ngol niveas vai lilo antu a onga o apia onga o la wa toninga ia ma vai pele mo mi fo inyo se vai fo. E a ko yele ka sengi o pese vai ngi foi kausa. Yo foi aqui o couso le marca sui so o couse vai. Love tele am tamaiti Julie mala mala to mera o ile wa manu malo levia fi tolu fitu tasi lima i tolu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ma ua tawara ngā tui whai nā masa tau tō mo i Samoa le rivai ngō le fiafi o le tali o le sili o le America's Cup. O le America's Cup le tū unga lona tolu se fulu ma le fitu. Ia po le sa ilinga le po ai o le amanu malo ai le vale o Britannia. India's Britannia ma le Emirates team New Zealand. Amatali hintu unga il whai ngō le rivaias. Ai wa tō runga antoi nā ma le tautua mo oe le rivai ngā le aso whau te tele mo le tātou māputanga ia mili a waulia na le lase uli mai le rivai ngā le fiafi polo kalame o le ngā ifo whaiva ma le fianga ia le antaua pese tā sa vea ia ma le uso ia Isaac Paunga le la tō māputai se o li se temi o le poa na nei ia manuia tele le lotu tamaiti ia lo mawhana wa Samoa e alofa tele atu mo o tō se kamale le ima kingi le tātou whilo iai ile fa o wino le tanto polo kala me now sili matali le vaya so asau ile lo famalanga le leyo le tua manuia le fiafi manuia le fa ngol vaya so Samoa lo fa antu fa so foi tolo impatalo tu male peninsula mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a obasa valivali le pasina se yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia
top